иншаллоҳ. Пеши Макка меравам. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Созем бародаро, ҳама каса хуб ҳастен? Саломатиатон хуб аст? Чиёл дорем? Ана иншаллоҳ ки худо розӣ бошад, ҳозир мерем пеши Макка, хонаи Худо мерем. Ба дидори хонаи Худо мерем. Зинда бошен. Агар ҳамроҳи мо бошем, пас ин наворо падилитса кунед дар сайтҳои интернетитон, ки дигарам бохабар шаванд. Салом алейкум, боз ҳам салом. Дӯстони азиз, гуфтанам ки ҳозир иншаллоҳ ки ба дидори хонаи Худо мерем. Бо мо бошед дӯстони азиз. Инҷо тамоми ҷое ки мо мегардем, ҳамаш гостиница, меҳмонхона аст. Ана мо бошем иншаллоҳ пиёда назди хонаи Худованд, даруни хонаи Худованд медурем. намози пешина худо роз бошад дар ҳамоҷа мехонем. Бо мо бошед дӯстони азиз. Барои наворо падилитса кардан шумо медонед чӣ кор кунед. ё лайк мемонед, ё дар ҳам лайк мемонед, ҳам дар историятон мепартонед. Историяи имо, WhatsApp, Viber дӯстон рафиқони худро даъват мекунед, ки аз ин даъват кардани шумо аз эмондории шумо вобастагӣ дорад. эмони мустаҳкам дошта бошед. Мошоаллоҳ, мехоҳед ки як бародар, як рафиқи дӯсти худат ҳамроҳи худат Маккаро бинам. иншаллоҳ ки мо ҳам қадар дур нестем. худо розӣ шавад. ина рафтесем, бо диққат бошем. худо хоҳад аз он додам. Аллоҳу акбар, Аллоҳу акбар. Аз она метап пас метрен намоз мекунам. Не успед накунем. худо розӣ бошад. рафтесем иншаллоҳ. на аз онам додам 10-15 минут пас вақти илтимос бахшиш баъзе одам намехонад ба як бор. гуфтемшон ки даиф, мегемшон ки занг назана. омин, раҳмат. худованд аз шумоам роз бошад. даимо занг назанед. бародаро касе ки ҳаст эфир, илтимос даимо занг назанед. худо роз бошад. рафтесем иншаллоҳ. حي على الفلاح. бародаре ки дар омаден, мошоаллоҳ, саломат бошен. номерома баъд эфир роид мекунем. ака дагон комментария наист роид мекунем. инҷа да? Не, иншаллоҳ инҷа аманчи. ҳамон пеш Макка мерем медурем иншаллоҳ. рафтесам ҳамон камеран дига будамон. дуруст нест наридам ку. ҳамон қайоши доди бо зари тана наку. мон сок саломат бурем. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. бародаре ки наоман ба бародарои хитон падилитса кунем, ки ҳамроҳи дигар бародаро дуроен тамошо кунем иншаллоҳ наворо. ин эфири моро. саломат бошед. кадоме ки натавона падилитса кунад, ҳамин лайка биҷикунед, худаш ютуб падилитса мекунад. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. имкониятия аллоҳ илтимос дуо кунем. иншаллоҳ ҳозир бурем. худо хоҳад мем бародар қад рафтесим. дамо пеш Макка ки расем, иншаллоҳ дуо мекунем дахтон. шумо наворо падилитса кунед, лайк амонед, ба дигаро бирасонед наворо. одам ки бисёр шуд, иншаллоҳ бо файз баракат бисёр мешавад дар канал. инами соате аст ки беҳад баланд аст.
مدیرتو نام بلو دادیم نوار 60 در کانال ما دورین تماشا کنیم نوار 60 دورین در کانال ما تماشا کنیم هم بلوی ساعت برامدگی 82 نگم 84 етаж давдем таги соат ҳамун соат худаш 4 ё 5 этажа соати холиш дура набор бинем даништа музей дора дар бораи замину осмону вақтои намоз гап задагиам мо ростига бар вақт омадани будем аз сабаби камтар гӯш набудем шитем хӯрдем баъд ин иншоалло ки намоз рафтем худо розишава вайрон мекунем худо розӣ боша агар баъди намоз имконият шуд ҷои ки ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам таваллуд шуда ҳамуҷа мерем оби замзам мерем баъди аср худо хоҳад барои ҳамин эфир иншоалло дароз давом мекунам худо розӣ боша мерем ҳазор раҳмат додарҷон ки ба мо ҳам нишон метиҳем саломат бош ҳамаи моро лабайка гуфт омин ҳамаи моро лабайка омин иншоалло насиб лабайк аллоҳумма лабайк лабайк аллоҳ иншоалло лабайк аллоҳ гуфта хонаи худованд мерем иншоалло бо давом мекунем дар ҳафта ҳозир бирем ба вақти пешина дайро кунем худо розӣ боша мерем ба дидори макка касе ки намедона бо мерасем мушкил дидори макка нигоҳ кардан ба макка ин худаш ибодат аст танҳо шишта нигоҳ кардан ягон чино гуфтам ибодат агар бо ният кунед дуо кунед дар ҳаққи ҳар кас иншоалло ки дод мустаҷоб мегардад тарафи хонаи худо тарафи масҷид мақсад одам бояд надава сурат ҳам метавонӣ баланд кунӣ не ки давидан ҳам чӣ бидавӣ чӣ дер кунӣ як ҳаҷр мегирӣ машааллоҳ мо намедавем гузаштем ана мо ҳаракат мекунем иншоалло не ки дар даруни макка дари ҳичи гап надорад ҳаракат иншоалло дер намекунем худо хоҳад ولی 5 minut نشده رفتن تا یک جا چند 8 minut و 13 14 سکون بسم الله الرحمن الرحیم همه دیدین محکم میکنه اینجا کدام محکم نکنه یخش محکم کنم پیش مغازینش نمیشنم محکم نکنم لیسه میان شترافش نکنم اگر دیدین دارن دروما نمیشه همه میبروه بعد میدروه بو برای تابچکا گیری پاکت نگرفتی در کارونه توی در بیرون ما بیایم وقت بخونیم وقتی در کارونه در بیرون هم وقت نمی‌ریم انشاءالله میایم دو تک شد بیم اگر خدا نصیب کرده باشه در بیرون هم وقت می‌ریم در درون هم وقت می‌خونیم اگر نه تا که بکشیم همین طرح میگردیم نمیرسه تو بگو را نمیرسه این همش بروزگی خداوند داره برای همین هر جایی که حرکت میکنیم بعضی آدم آهسته میره با قدم های مایده میره وقتی نماز میرسه مثل آدم دویده میره نماز دیر میکنه اینکه فراموش نکنید که دویدن یا رفتن هر جاشه خداوند هم کم میتونه اما با وقتش بریم با خوبتره برادری که نو در اومدن فراموش نکنن که این نوار رو باید پدیلیت کنن با برادر خود جایی که لایک مونم بعد پدیلیت کنن که یوتیوب هم قطار شما بعد پدیلیتش میکنن انشالله
иншоалло худо хоҳад ҳамамон ба дидори Макка рафта истодем. Агар дерам кунем иншоалло ман интизор мешам. Ҳама ки бироям мерам эдром Маккаро мебинем худо хоҳад. Evden hamı qarah megardi. Heç ne burası. Ben baynayım. Rahdan boşu moşin omesta boşu. Ne atarsın ki moşin mecik katma. Moşina mecik katma. Видео? Сах строго запрещено одам ҷиқидан, одам киши. Фарқ надорад чӣ мошине ва кия. Шайхай, одам ёдия, шофёри таксия, фарқ надорад. Вақте ки нохостам одама киштад, ҳамин одам ёки мошин хати ҷиқид, одам мурд ва як калаша мебиридиам, таги тавар мемондиам. барои он ки мега хуни бандара ки резонди, банда мақсад падар модар дора, ёру дӯст рафиқ дора, зеҳнашон ҳамин хел таги тавар мемонанд калаша. мо ҳоли мега дер кардем, ин қадар бародарура бин, модарура бин, ҳоли навраста. Инаи бародар дар шӯяй, машоалло, дарша маҳкам мекунем. Ҷазакаллоҳ. Ина дидем бародар, ҳар коре ки мекунем иншоалло хайр аст. Гарче дар замин як мусор боша бардорӣ, хайр аст. Инаи бародарам ки пулти хайр аст. ва дари мошин ки ҳуй буд пушем иншоалло ки ҳаҷр дора хайр аст. На бародаро бисёр одамо ҳамин савдогаро ҳам бахтем бисёртар ё нафароне ки пӯё намеран ҳаминҷа намозошона мехонанд. раҳ ба раҳ. лекин дидоз ман аз боло дидам вақти намоз буд. Мо иншоалло ки намоз аввамон рӯ парои Макка аз боло хондем. лекин ҳамин мардум ҳамаш дар инҷа мехонанд. Дарун бисёр ҷош холӣ. Агар ҳама дарун дуроя беҳтар мешавад. Бародаро он соате ки аз ҳама соати калонтарин аст. ақрабакош хеле калон аст, дароз ҳастанд. аз дурии хел метавон пеш равӣ 10 одама боло ба боло мекунем вақте че намеша амрама ма гум кам ана амрама гум кардагим ана барои ма гум кардани амрам хеле хуб мешавад. ягон вай надорам. меган дар ҳаҷ одам гум мешавад. ҳамин роҳбарат мега гап хуб меган. мега гум шид, мақсад хуб шид. барои чи? барои ки кофта меёва иҷа. ягон кас мақсад то охира гум намешавад. мекувам меёвам. ҷам касра пирси ёки як кас мегирам мошина свор мекунам меёратам. ҳамон визиткаи гостиницак агар дар дастат боша, як ҷое ки набоше мегирам ба гостиницатона меёрам. ана ма амрама гум кардагим. гум карданам хуб шуд ба хотире ки ана шумо бо ҳамроҳи ман ҳастед. агар гум шавад соҳаша боз калонтар аст. бале ҳамина гуфтанидам. соҳбаш калонтар аст. вақте ки ма амрама гум мекунам ё амра маро гум мекунам, ин соҳобуш 64 маротиба 64 кас ки ҳастем 64 маротиба соҳобуш баландтар аст. салом алейкум ва салом бародар. не бародар ҷон ранги арабо худонишоната намешамо. инҷам камта варамкай сарма трошидам дар таги автобин таги автоба истодам сар лиқ шид. ба ҳамин остостам хе короче варамка ана дуюмбора трошиданда якумбора да нашед. дуюмбора автобус сахти бад буд. тавоф кардем гирди Макка ки гаштем. ҳамин хеши ана
ман бародар нагум ка мақсад гайд ҳо на гайд дар берун мехонам. ман иншоалло ки буд дарун медурам ҳамроҳи шумо эфир мекунам, нишонатон метавам ҳама ҷои маккара иншоалло мебинем ҳамроҳи ман. худо розӣ боша. ай шумо фақат навора падилица кунед, лайк монед ки ютуб дига паҳн кунад мақсад. мо иншоалло ки фақат ҳаракат моро ҳамҷа ҳама қасида фандем ки ана уф гуфтам дуруст набуда. уф мегем ко шарпаш неро мурдеме дуруст набудааст. кем боле тарафи хонаи худо рафтан рафтан гар 100 километр пиёда боша, 200 километр пиёда боша ҳаракат кунед. иншоалло ки мерасем. омад шуд. намоза мехонем, иншоалло бо мерем медуроем. иншоалло насиб. боз намоза гоям мо бихонем. شما بعد خلاص ما نماز خوندم با گام میدم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.
бо як ҷоя меравем. Амин. Нехо бародарони азиз ки буд ами нафароне ки дар ин моҳанд касе ки нафаҳмад занг назананд гуфта дар вақти эфир занг бизанед удалитшон мекунед. баъди ҳар намоз ҷаноза мешавам. ҷанозаро рост мехонам ба қатори дигарро саф намедои рост мекунам. аллоҳу акбар мегӯям, шумо аллакай ният мекунед. иншоалло насиб дорад шава ният мекунем. оно тарафи даруни Макка рафтаистем. дигар сафҳо бисёр ҳастанд. маназира шумо нишон метавам. як бори дигар падилица кунем ки ба фикр ма эфир биромад ҳама биромад рафт. як бори дигар падилица кунем, лайк кунем ки навор паҳн шава. навор ки паҳн шуд иншоалло тамоми гӯшаву канору манзили Маккаро иншоалло ҳама касам мебинем. худо розӣ шава. иншоалло насиб. илтимос касе ҳастен дар имон занг назанед. кадоме ки мақсад намиҷоз ҷанозаро мехонем барои ин бародарода. иншоалло насиб боша бо навора давом метем. ба уҷа роспед кунем, агар уҷа бихонем меша. иншоалло насиб. бародарод аҷоштагем кафтараде. иншоалло насиб қа. вай дигар шамна раҳшам намондааст. ба наздикӣ масҷида инҷа ҷанозаро иншоалло аз бихонем. аз ният кунам. аллоҳу акбар ки шунидем. значит намоз аст, уже ҷаноза, нияти ҷаноза. бисмилла. Бародарҷони азиз, ина фаромӯш накунед ки баъд аз як намоз ҷаноза мешавад. ҷаноза мешавад вақти ҳаҷ омаден боз занг зада дар имон. баъд аз ҳар намоз пешина хонем бародар. ин чӣ буд? ҷаноза буд. ҷаноза хондем. ҷанозаро хондем. бародарони азиз, ана ҷанозаро хондем. иншоалло гуфтем ки баъд аз ҳар намоз дар худи Макка вай меша, ҷаноза меша. фаромӯш накунед ки пеш аз сунната хондан ҷаноза мехонанд. ҷаноза мехонанд, баъд сунната метавонед бихонед. агар то ҷанозаро сар кардан агар успед кардед бихонед, ҳеҷ гап надорад. мошаллоҳ. бародарон наворо як бор дига падилица кунед, кадоме ки нав даромадааст накардааст, ё ки лайк монед, ютуб худаш падилицааш мекунад.
برادره که نو اومدن زنده باشه و خاطر خداوند لایک مونه پدلیت کنه به خاطر من نه دوستان عزیز چی به هر روز جنازه میشه هر روز نه کم از 10 نفر 8 نفر 7 نفر زیاد میمیرن ولی این آقا را من گرفتگیم بعد از جنازه چقدر مرده بردن با پیش ما همون را ما نوار گرفتیم انشالله نشون بدیم سلام و علیکم با سلام دعا کن ما را نصیب کن انشالله پیش مکه رایم خدا خواهد ما دعا میکنیم شما تنها نوار را پدلی سکنید که دیگر رو ببینن این ما رفته سیم برادر جانو اینجا بای است جای سیم کارت فروشی خوبتر بهترش سیم کارت را ای کمپانی اولی نشون تو میتونم اینجا بگیریم برای که اینجا بیزلیمیت گیگابایت روز میتونه تست تمام میشه انا رنگ ما بیزلیمیت 160 ریال است برادر برای بعد نماز گفتم ده بعد فرض نماز جنازه میشوه بوده نفرانی که دبل من میگفتن که این یو چی خوندن رنگ سلفی ها خوندن حلفی ها خوندن گفتن من گفتم باید فهموندم شون که نه برادر جان اینو رنگ نه سلفی نه علفی جنازه جوز نمیخوریم تواف میکنه باز 10 minut راه نمیتونم تو مردم نبروی راه نمیتونم تو 10 minut توزن نکنه هیچ که راه نمیتونم این ما اونجا در اومدم خب شما گفتم آیسو برآمدن ولی راه ندادم این واسه شما میدن کن و هم برو میسه کو راه نمیتونم برو بریم ایدا جوز بخوریم میکنیم تا بیشتر اسمه شما Do you have base limit? Limit. Do you have limit? Limit? Yes. What limit? No limit internet. Limit internet. Base limit GG. طيب انترنت هنا No 5 only a lot of. More. اونلي انترنت Yes only internet. 5 جي بي 10 جي بي بس 5. دیدن اینو ندارم. این توچکا چوی که دیگه سودا میکنن ندارم. ما کمپانی گرفتم پول بیز لیمیت اینا باش ما اینترنت میتونم بیپو. ماشاءالله وای فای. اونا جوز هست. کو نیست اونا هست بیرم. بسازم نه. ما ما دارم. پولی شده ما پولی رفتم. تنسیه کو. اونا دیدی جوز هست. يا اخي بس انا Arkaya bur peş ra. Bir raftin. Bir acaba. Bismillahirrahmanirrahim. O da cüz megan. O bir mango as. İca behar mango arzunu. Böyle bir. Ha? لا هاي طريق Hami stakana yo cüz. Hami stakana yo cüz. Stakana yo cüz. Ayamo. Gidelim. واحمد وين حطيت İnşallah. Dah ne olacak? Ne giriftim sor. İnşallah daha kon devam edelim bardacığım. Hoca ki şurada şahap peş modarayım. Kudakhwad ham tawaf mekanım ve ham daha kışma devam edelim. Ve aleyküm selam. Ham daha kon devam edelim. شما همین نوارا تفسم گیرین هر طرف طرف برادر فایروت کنین خدا رازش این اما آیسته رفته سیم خیلی درگیر این با مزه تر ها آستره این مردم بعد از نماز از درون برام مایشن ما اسپید نکردیم فرصت رو چیزت کردم یاغ من دعا کردم گه انشالله هر کجا پول اومدم بگیره یکم ایتاش تو باشه جا رفت سردیم پایام بریم نمیدونیم بیاریم بریم صفا مروه رو بفتیم اوه نه ایوسو نه صفا مروه اوه نه صفا مروه اوه بولا عبدالله در حق پدرم دعا کن در خونه خدا انشالله نصیب در حق ما دعا کن
شلون نصیب دیدی راهو محکم حتی اینا مو چیزی جره خیلی انشالله برادرها خدا راضی باشه از برند حق نعمت انشالله دوام میکنه $50 متری безлимит интернет фақат ай компания мегири ҳон анами чилик ман нигоҳ кунед ҳон онҷа инами зданиро даётон гиред скриншот кунед фақат анамуҷа интернет безлимит не а дига ҷавоб гиред 5-10 гигабайта бисёр одамо гирифтан 2 бор 3 бор пул споридам 5-10 гигабайташ 120 сум 120 сум навистагим аз Сосхон Абдуллаев ё тоба Абдуллаев дар ҳаққи падарам дуо кун дар хонаи худо нав аз дунё фаҳмидам охир гузашт саловат бар Муҳаммад худо раҳматш кунад иншолло давом мекунем худо хоҳад худованд ба аҳли байти шумо сабр тия иншолло назди хонаи худо дуром ба ҳаматон давом мекунем худо роз бошад дар инҷо ина мисоли манго аст сокои нағзай 5 риёл аст 100 риёлаш 373 рубл мешавад и 5 риёл аст $100 370 браҷон ай Россия чанд қасм рафта мешавад ан аз то дар омадани моро савол дошта бошем марҳамат саволотуна тех иншолло ки ҳаракат мекунам бихонам инҷой thank you very much бародарҷон аз Россия 72000 метри паспорти Русия Тоҷикия фарқ надорад 72000 метри мебаранд миёранад сар бега авқотит метиҳам акт по-братски метишам агар не чӣ надишам 71000 айдаде кадоме ки хай по-братски бите ва ҳеҷ надора чанд сум қатъин бигирам машоалло 72000 рубл $300 дастатш най агар исрусу гулят кини ҳар рӯз най хеле бихӯри $400 бигир машоалло бародар пеши макарав боз зиёдтар хӯрдӣ бина соста брем иншолло ки шуда ше меёроб кунем бародар мусиқада партишон то тоза накна намерем майли бародарҷон оз мерем иншолло паспорти тоҷикӣ бошад чи фарқаш нест обши 200,000 меброя 200,000 фарзидам нея умрада мрада чӣ хелам 72000 меспорт ама 72000 меспорӣ тавом 200,000 намеброя шайхита чизи бихӯри нахӯрда боқӣ монда шайхита чизи фора ина ин қатъи бародар ми ай Екатеринбурга ман марҳамат саволотуна нависем ай гудако чи гудако пулқате беко ҳар як касе ки ҷои шишт мегира вай ҳамун хела ба гудаки майда боша ага гудаки майдаш бо вай дора скидка дора доллар қад харид мешавад ё майда мекунед аре не пули сиз ки мегирӣ меспурӣ аммо 72 та гуфтиян 71 та мега ба ҳисоби курс айда агар курс бо баланд ша 73 мешавад пас чи 72 мешавад 71 мешавад даиҷа мега харид ба пули чи даиҷа доллар меёри ҷа риёл қати алиш мекунӣ пули амин араби қати алиш мекунӣ тамом $100 373 риёл ҳа надора паспорт тоҷикӣ дори русӣ дори паспорт ака ҳамун роҳбалад вобастагӣ дора баъзеё метавонанд баъзеё наметавонанд ҳамун роҳбалад визаро ҳамун роҳбалад туғрӣ мекунад мисол баъзеё шаб мисоли гап вай мекунад яке агар ки худат хоҳишо дошта бошӣ паспорт 5 сола дорӣ мисол ё ки паспорт российский дорӣ ё паспорт тоҷикӣ дорӣ ман ҳами роҳбаладе ки мо омадагием иншоалло ба хости аллоҳ ба ҳам паспортаи тоҷикӣ гирифт овард мо ба ҳам паспортаи тоҷикӣ омадем ягон монегарӣ нест ягон фанд фреб мисол вай нест як бо ҳаста баъзи инсонҳо акне ки ба ҳамин мо омадем бисёр баръало омадем ягон мо дар ягон монеъ нашид ҳамин тур ай москва сар мешавад ё Екатеринбург не агар ай Екатеринбург биёем то москваро ба ҳисоби хита ҳисоби пули спурдагӣ нест ира ба назар бигирем ай Екатеринбург то москваро ба ҳисоби хидат мебиёй ё самолёт биёй ё поезд биёй ай москва ба нами пул дар ҳисоби самолёт рафтан омадан бо то москвара ай москва бо то Екатеринбурга бо ба ҳисоби хидат $1000 дар як мо мерасона мега барои лишни истифода барои хидат аквай ай худат вобастагӣ дора бародар чӣ хеле ки худат да маъқула чӣ хел мехӯрӣ чӣ хел мегардӣ чӣ хеле бо баъзе ҷоҳое ҳастаида ки мераи мисол тамошо мекунӣ ино аз худат вобастагӣ баъд падарка чӣ мегирӣ
چیزای مثال ارزان میگیری قیمت میگیری خیلی ای خودت وابستگی داره همین میانش ما 300 تا 400 دلار توصیه میدیم ای جا دموی هستن $1000 میارن $700 میارن من این خیلی مثال و برای خودت و ای خودت وابستگی داره پول تا نابود کردی نابود میکنی نابود نکردی میگیری میبری کسی کودک داره قطعی راهبالات مسئولیت کنه برادران در حق ما دعا کنید او کسی کودک فرزند داشته با راهبالات برای که ما به فرزند مثال به اولامون اومدگیم خودمون درمون خودمون نمیخیم همین 300 400 دلار ما گرفتیم اومدیم بر علو همه گذشت ما نگذشت پاسپورت تاجیکی دارم میتونیم بریم پاسپورت تاجیکی او خیلی من خودم پاسپورت تاجیکی اومدم و پاسپورت تاجیکی اومدم همون وابستگی بر راهبالات داره همین راهبالات که آج گروه ما اومدیم همین قطعا مراجعت کنیم ان شاء الله و خواست الله گرفتم میارد راهبالات نمروش هم میمونیم در همه بالای اکران ان شاء الله که در همه ویدیو هست ان شاء الله 18 ما مسکو میشیم بعد 18 ان شاء الله خودت با همون تلفن‌های روسیه خطشون با تلفن هم صحبت میشیم با واسطه این برادر این پرویزه مثال دیگه شما وای یافت کرده و وای کرده میدین درخواست کرده میتونید در یکترینبورگ وقت صبح سلامت ما 18 رفتیم ممکن که سامالوت قد رویم تو یکترینبورگ ممکن که پویز قد رویم ما گرزدنی روسیه میگه برای ما آسونه رفتم برای شما آسان‌تره برای که به منگری میشود به منگری میشه برای که بعضی پاسپورت تاجیکی با اینجا مثال تفتیشات دارد که مثال در حدود روسیه چقدر روز گشتی چیکار میکنی چیکار نمیکنی خیلی مثال 4 5 ماه ایستادگی باشی با ممکن یگان زیادگری شود اگر که حجتات پتن داشته باشه به اساس من خودم پتن دارم به یگان منگری اومدم 72000 میگه چند روز میستی 14 روز میستیم 4 روز در مدینه منوره و بعد 10 روز دیگه در این برادرم قطعی ما های این برادر اومده این همی وای بابا جون این در یک سال دو بار میاد با فکر در یک سال 2 بار اومدن میگیره این دفعه اینجا بیا او سنه میفهم اینجا بیا السلام علیکم اکرم اینجا تو قطیم اینجا بیا با براتی نه پیشینه خونده میگه نه توقع زنده باشین پدری ابرا تکنیک اوشیجا رو ان شاء الله میریم اون پیش همون خونه خونده دو خواهد حاضر میریم در اون میدرویم برادر جون در حق ما لیم ان شاء الله و علیکم سلام دختری غریب اینجا خونده میگیم که بدون طواف کنیم اولی ابرو بردستن اوه همش کویدایی طواف نیا کردیم ان شاء الله اینجا را پیش کو برات من با یک تا تسبیح بیار ان شاء الله نصیب خدا روزی شوا نصیب دبوشا میارم سلام علیکم برادر در حق ما دعا کنید الله مددگارتون باشه سوق سلامت اینجا امون خداوند شما رو نصیب همین خانه خدا بگردونه بسم الله الله اکبر ای بابا جون بابا جون جان نمرم 982 69 5 تا 5 نمرم البته حوض زنگ میزنی اخی بعد دایما دگ 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 زنگ میزنی با همین خاطر اول بعد افیر چخشق میکنه چند هزار روسی قد میره 72000 روسی خداوند السلام علیکم 72000 حساب 72000 همگی راست خود میشه چند سم راست خود میشه اگر فقط زیارت بیای برای یگان سم راست خود نمیشه اتوبوس به پولای خرد خوراکش به پولای 72000 رونا دادر ده هفت مدار که انشالله خدا خواه روم ورم کده گردیم برا ما 2 بار طواف کردیم انشالله پگه با میریم یا بار دیگه حج میکنیم با در حق پدرمون در حق پدر مادرمون انشالله که وای میشه بو سرمون کار میکنیم وقتی که سر کار میکنی افتوب بهت گرمه ممکن است در سر دیگون چی موندن همین شیده میکرد دیگر رو انشالله خود نمیکنم توقی دورم ما کنش اسازه ما توقی ندارم زنه نزدم اولی ویدیو را میمونم در غور در اومدن بینه چی خیلی تنگه سر در سنگ میچکی جورا انشالله حرکت میکنیم که رویم انشالله در حیات خدا خواهد دوام میکنیم سلام علیکم اسلام من از غرم نیستم از اصل وطنم کلوبای در غرم کار میکردم برادر جان زبان انگلیسی درس میدادم در دانشگاه پیش امام انشالله حرکت میکنیم بریم در حق ما غریبا دعا کنیم انشالله ما دعا کنیم برادر جان
шумо навора поделиться кунед, лайк монед. Чанд градус гармай? Градус ҳамин пута дар замин монӣ месӯзӣ. Буфаҳм ки чанд градус аст. Дар замин хонди? Дар замин хонди? Не, я ҷойдумуз. Ман дар замин хондам, пот месӯза. Не, 25 ҷа ҳамин хеле. Беҳад гармай. мо ҳамун формое ки ҳамҷо овардем, он формаро напӯшидем мухи. Ай ҳамун Россия омадаги. Иншолло, иншолло. аммо тағара бигем ки дар ҳаққи мо ман дуо кунад барои фарзанд. 12 сол шид, фарзанд талабам, фарзанд надорад. 12 сол шида. Бугумаш. аллоҳ таоло парвардигорим ҳар як каса фарзанд аз ҷониби худаш аст. Касере ки хоҳад иншоаллоҳ соқу солим фарзанд метиҳад. Шуморо парвардигори худованд сабр диҳад. Иншоаллоҳ ба хоси Аллоҳ дар ин хонаи худованд соҳиби фарзанди солеҳат бигардонад. Чунки фарзанди солеҳ яке аз неъматҳои бузурги худованд аст ки барои ояндаи ту дурахшон аст. худованд ҳамин фарзанди солеҳ насиб кунад. Сабр диҳад. фарзанд аз ҷониби худованд аст. ба худо такя кун, ибодат кун. Иншоаллоҳ ияка наъбуду ва ияка настаин. ба ҳамин муроҷиат кун, ба ҳамин ояти каломи раббонӣ иншоаллоҳ соҳиби фарзанд мешавад. аммо фаромӯш накун ки дар баробари соҳиби фарзанд шидан ҳама вақт дар назди худо дуогӯ бош ки калимаи ла илаҳаиллаллоҳ муҳаммаду расулуллоҳро дар қалбу дар хонаводаи шумо насиби рӯзӣ бигардонад. беҳтарин сухан, беҳтарин калима аз ҷониби Аллоҳ таоло аст. парвардигорим ба муроду мақсадат бирасонад. бисмиллаллоҳу акбар. Саломат бошем бародарони азиз. Ман фикр кунам ки мо ҳам ҳаракат мекунем иншоаллоҳ. ҳозир амира хунук айда тез кудамша мепахшем. Не, Салусман нести охи? не, куҷо салусман? барои мо як навор мекунем иншоаллоҳ ки шумо чӣ хел равед. бо мегӯем то ки дар болои экран ҳамаи видеоро нигоҳ кунед. як номрай пеш аз ду рақами охираш 2 нолай номри акай Тоҷиддин роҳбаладай занг занед ёки нависен дар WhatsApp имо нависен гуҷойда ки боше нависен иншоаллоҳ ки шуморо мегӯяд ки чӣ кор кунед. саволи ман дар ҷавоб те Фарход кани саволи ту Фарходҷон як бор саволта такроран навис баъди ту чун чанд нафар дига нависа агар намеёбемаш саволта навис иншоаллоҳ ҷавоб мегардонем. салом малик ва алейкум басалом. салом алейкум сози тенҷи братсоз шукронаи худо бародар соли мо ғариб боро бирасон иншоаллоҳ ҷаноби расул акрамда иншоаллоҳ ки солҳои оянда барои имсол мо 4 рӯз давомҷа будем. касе ки салом фиристонд мо расондем. аллоҳ моро насиб гардон. омин. хонаи худо худованд расон ҳаматан. ака саволам дар ҷавоб те бародарҷон саволта нависен ҷавобтон теам. бародар ман бемор ҳастам ҳоҷиро гӯед ки дуо кунам. аллоҳ таоло шифои комилу оҷиз аз даргоҳи худаш дар ояти каломи раббонӣ хабар додааст. бисмиллаҳи раҳмони раҳим ва нуназзилу минал қуръони ма ҳува шифоъун ва раҳматун лилмуъминина ва ла язиду золимина хасора. шифои комилу оҷиз насиб кунад. бисмиллаҳу акбар. зинда бош бародарҷон. дар ҳаққи муҳоҷирон дуо кунед. худованд ҳаматона сиҳат саломат нигаҳбон бошад. кор ёфтан мумкин аст дар Макка ё кор ёфтан мумкин аст ё не? ака бародар мо барои нияти кор омадагӣ нестем. ба ин муроҷиат ҳам накардем. мо хос барои ҳамин зиёрати хонаи худо насибмон кард омадем зиёрат кардем рафтем. ба ин коро ака мо мисол ба ягон кас гуфтугӯ накардем. аниқша намедонем. бародарҷонон ман гуфтанем шуморо ки дар ин ҷо ман омадам як колеска гирифтум. бовар ки дар ин ҷо ҳар як одама ёрдам кардам 100 риёлат метавонад. як хелеш $50 метавонад. як хелеш $40 метавонад. агар ба нияти кор боша кор мешавад иншоаллоҳ. дар ҳама ҷо кор пур аст. акай парвез шумо дигар нарх мегин барои рафтан роҳбалатон дигар нарх меган. Не бародарҷон роҳбалат чизе ки мегам мо ҳамун чиза мегем. мега роҳбалат дигар чиз мега шумо дигар чиз. бародар як чиза шумо ҳаматун одамои муҳоҷирин кор мекунен аз тамоми нах наво огоҳ ҳастед. мо дар соли 2019 пардохт кардем. 4 январи 2020 омадем. шояд баъди ин ҷашнҳои соли навӣ мисоли як мелодӣ нах наво дигаргун шаванд. аки инра ягон кас аниқша гуфта наметавонад. мумкин шояд ба ҳамин нархҳо овардан гиранд. бо шояд 2-3 ҳазор қимат шавад. неки ай зиёд ноимкон пазирае ки мисол як ябора 10-15 ҳазор шавад. аки нах навора ҳама мо худмон медонем кун. имрӯз кор мекунӣ 1000 сум мета, пага кор мекунӣ 1300 сум мета, пага дигар кор мекунӣ 800 сум мета бародар.
این هم خیش دیگه یگون وای نیست نه که همون نرخی که ما گفتیم همون راه بلد به همین نرخو ما را تشبیه باید دو دیگه است چیزی که ما آمدیم همون چیزا امکان پذیر میگه. کرده که همین نرخ نوا همین خبره که ما پرسیدیم که یارو دستور گفت که همین نرخ نوا که شما اومدین مراجعت کنم اگه او 2000 و 3000 شکل وایشه بعد اگه دیگه نمیدونی برادر برای کی اگه حدود همین زمانه همین خیش دیگه بعد دیگه انیخش ما گفتن نمیتونیم که حتما تو مهمه همین نرخ نوا میره ممکن بعد سال نو با مثال سمالوتون نرخشون بله زیاد قیمت میشود گاسی سور قیمت میکنن اینجا ممکن بعد به اضافه شود یک حاضرش همین چیزا مصلحت مدود است بله راست راه بلد همین نرخ گفت جواب ده در سوال زنده باشین برادرها تکرار با تکرار سوالاتون رو نویسین انشالله جواب میتونیم شما اکای جانی بکمی شما اکای جانی بکمی نه من جونبک نیستم من جونبک نیستم در چند سال ممکنه حج روین هر سال میتونید 2 مرتبه حج بیاین یک تا فرضی یک تا عمره میتونید در یک سال 10 بار بیاین در حق مردم مظلوم شام دعا کنید انشاءالله در حق مهاجران دعا کنید انشاءالله در حق ما دعا کنید انشاءالله دعا میکنیم خدا خواهد بیا حاجی ما برام شما بسین یک دقیقه میریم و میدونیم ما ایرا برام اونجا داره پرتویستم رفتیم خواهد رفتیم و ایستا ها انشاءالله اکا جان چند پول اکا عمره را گفتیم که 72,000 برادر جان بابای مولا حق پدر مادر انشاءالله اکا دو روز قرآن شویم انشاءالله دعا میکنیم که خداوند شما را قاری قرآن گردانه و زبانتون را برو گردانه انشاءالله همه این دعای نیک رو به نزد مکه که رفتیم نزد خانه خداوند انشاءالله باز به حق همه شما دعاگو هستیم انا کنتاکتی بود نیت یک جا بریم که پایان فرویم 72,000 روسیه که بله ببینید راست بریم بله برادر جان 72,000 روسیه 72,000 روسی توریسم به توریسم ما میتونیم 3 ماه گیریم از اورگان تور برادر جان میتونی بله توریسم حتی راه بلد مسئولیت میکنی چند ماهی در کار تا شخصا من 1 سال گرفتم 1 سال ویزا گرفتگیم در همین 1 سال من میتونم که 10 بار بیام 20 بار بیام توریسم مونی با اروپا رفته میشه با جایی که خواهیم میشه برادر جان اکا تبریک 18,000 شد کانال تشکر زیاد اکا فرضی چند سمه شناخه ایمان روشن است سلامت باشین برادر دبره فرضی ای خود راه بلد میپرسه نرخش 2,500 پاسپورت روسیه توجیکی 3,000 گفتم با اروپا جایی که ما خونه یک جان رفتن گیره میشه و ممکنه یگان جا نیست که ما و شما را نمونم رویم سگو هم نمیتیم ملیسو هم نمیتیم میگه ملیسو چی کدام یا نخلشون کن برادر اینجا این پلیسو بانند و پلیسو نیست اینجا پلیسو تمامان اینجا جای امنه اینجا باید حجت به هیچی نمیگشته سیم یگان جای مانگری اینه پلیس اومده است ایمانه اینو یگان چی با برعکس میرن میپرسی یگان چیزی که در پورتا یگان اگر زوری کنیم با سرشون میبیام کپای پیشونی دیم اچاک میکنیم پلیسو با اون مانند پلیسو نیست مکان امنه یگان کس ما رو اگر ای حد نگذروندن یگان کس یگان چطور نمیکنه تو 4 مرتبه 3 مرتبه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم در خدا بخشنده مهربان از مرحمت خود ما را بی‌نصیب نگردان و نفرانی که ما رو تماشا میکنن بی‌نصیب شو نگردان برحمتک الرحمن الرحیم برادرو میره در کجا میمونیم اکتا اوزی هم اجرا توزه میکنن راست مونده بگیره میریم رفتیم خواهد او این مورا هیچ کچ نمیگم پروسه خیلی کلتاکش اوزی برادره 1 دقیقه من تبشیر ما کلتاک کنم که نزن از سرم کنن اینجا نه برادره از کدام دره که میخواهی درو در کجایی که میخواهی نماز خون در کجایی میفورد خورا وجوده یکی پرویز حوز میبینی کم ترک صبر که من خود دیدم 3 بارایی که در اشتور به طرف خونه خدا رفتم خود است که 3 به طرف خونه اشتور به طرف خونه خدا به اشتور رفته است بهترین خوبه خدا نصیبت کنه خوب
ما Европа бародарҷон мо Европаро ҳеҷ чиро намедонем. Европаш рости гап гиҷоҳа. Яке гиҷое ки метавонем рафтан бигирем. Мо ҳам қаш намедонем ки мо машаллоҳ хонаи худо даем. Дигаша намедонам. Ана бисмиллоҳи роҳмони роҳим. Зани бешавҳар метавона рафта. Зани бешавҳар метавона сама макам навара. زن به شوهر به همراه محرمش یگان آدم شد دودر دارد، اکا دارد، امکی دارد، تقوی دارد، اینا برادر دارد با همراه همون مرحمت اومدن میگیره میتونم جیانش агар шавҳарам дар кор боша мекунем метавонем. дар ҳамон Екатеринбург ҳама бачаҳо зан кофтестанд. бародарони азиз, мо наздик шидем, худо розӣ шава ва наздиктар шидем. ҳозир иншоалло ки мемедоем. ана бародаро фаромӯш накунед, касе ки нав дар омадааст. Путин се бор ана нафароне ки нав дар омадан фаромӯш накунед ки навро падалиса кунад, то ки бародаро бисёр шаванд. савобият боз зиёдтарак мешавад. بعد یک ساعتی بعد طواف انشاءالله و بسابت بعد یک ساعت یک ساعت مدت طواف ҳозир 2 минут 3 минут бесем ё бинам макара баъд мегзарем ба тавоф. майли барои ки даҳақшон дуо кунанд, ко ино ҳамашон дуо талабанд. он ус мегзарем. не ما این توسط میریم надо шаҷа 2 метажа бояд мо нет ки брена با اصول سندم ой неси боягзашон рака اصولا میتونم ин аюс мегзарем. нафароне ки хостанд ки дуо гиранд рӯпарӯи хонаи худо ки ҷои дуо аст, нависем номотона, нависем бародаро. ҳаққи касе ки мехоҳем ки мо дуо кунем, номи ҳамон касам нависем. иншоалло дуо мекунем. нависем бародарҷон. саволҷа ҷавоб маъмур иншоалло ҷавоб мегардонам. дар таи любой видео навис, худо хоҳад ҷавоб мегардонам. дар ин эфир не, дар эфир бисёр бад мешавад, вай мешавад, мегузара. 340 нафар ҳастем. ана ҳаматон нависем бародарҷон, номатона нависем. иншоалло ки ҳозир ҳоҷира мегӯм дар ҳақтон дуо мекунам. мо ба умум хотир омем ки на ҳамроҳи ҳоҷӣ рӯпарӯи Макка дар ҳаққи шумо дуо кунем. мо метавонистем ки аз гастниса дуо кунем дар ҳақтона, аямон хона, лекин рӯпарӯи Макка дуо мустаҷоб мегардад. иншоалло ки ба хости худо ва шумо мебинем. иншоалло худои дод, валиҷон, ҳабиб, шӯҳратҷон, ҳамазон, фазлиддин. иншоалло наисен сардори оилати махатиаба номша. ҳозир иншоалло ки мадинаҳои он кинҷда мондум ку овам қабидан додирин мусор дохтанаш. аъузу биллаҳи мина шайтони раҷим. бисмиллаҳи роҳмони роҳим. ина бародаро, ина китоба чиқадар китоб будам. несе биё همون نمتوی گیرون نکن شانس میتیم که اونجا ما تاوت درام دیدیم نمی سرسری تاوت تا داخل رو میریم иншоалло. ҳозир дар ҳаққи ҳаматон бародаро дуо мекунем. иншоалло як дақа сабр кунем. исроил, фазлиддин, шариф, иншоалло аруф. ина бародаро. бисмиллоҳи роҳмони роҳим. аъузу биллаҳи мина шайтони раҷим. бисмиллаҳи роҳмони роҳим. диди ҳоҷа шудестам маҳкам мекунем.
اوجی داخل برادر دو که باید بریم ها همچه اوج همچه ساوز او جرو پروی چی های حجر اصلا رفتیم خواه اوه اون طرف انشالله در حقتون دوام میکنیم پرتو این ویدیو را پدیلی سکنیم حاضرین بسم الله الرحمن الرحیم ما رو پروی هستیم نه دوملو الله آمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگار در این خانه مقدس خودت هر مراد مقصدی که بنده‌های داشته باشند کدام بنده خواستی درگاه دعا باشد کدام بنده خواستی درگاه فرزند باشد کدام بنده گذشتگانش و رحمت و مغفرت طلبگار است همه را خداوند خودت در علم خودت عیان است پروردگار به مراد مقصدشان برسان هدایتشان کن این خانه خودتان را پروردگار نصیب روزیشان بگردان ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار. الله اکبر. در امان خدا نگهدار. ما رفتیم تا افنی آب انشالله خداوند که نخواست من این امرم رو پیدا کردم گم کردن نتونستم به همین خاطر برادرها در اون چیزی که شما میخواهید همون هم میشه که هرچی خواست همون میشه نبا ها؟ حساب کنم؟ خیلی حساب با شما دام میتونم حساب با شما رتیم نمیشه؟ اما من لبایک ای و خونده میرم شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله این همه کروک طواف همینجا سر میشه همینجا که سنگ است همینجا سنگ میشه سر میشه بسم الله الله اکبر میگیم همین کنجا سر میشه میریم شما اینجا به حد گرم برای که سری ما انا سخت درد کرد برام کرد برای جون این طرف هم سوز این طرف فقط برام کرد انا با کدوم بسم الله الرحمن طواف نماز است طواف نماز است که در نماز سخن گفتن جایز است در همین جا در همین نماز انا حاضر ما یکم کروک های برادرو فراموش نکنین 7 کروک با ما هستیم فراموش نکنین با انشالله هر یک کروک میگردیم خدا خواهد هر یک طواف میکنیم بعد در حقون دوام میکنیم طواف از 7 کروک عبارت است من داریم اکر اگر نیده باشه باز ما استا پیش میدرم برای شما برادران بسم الله الرحمن الرحیم کسی را نباید آزارتی یکی حاضر زمان اشته است که نمیشه یک کس آزار نتی یک کس آزار نتی یک کس آزار نتی انا مقصد ما اون است که مقصد یک کس آزار تی مقصد ما اون است که اویستا میره سر اون یک کس تله میکنه یک کس تله نکنه انشالله که من نزدیک میرم خدا خواهد شما با از نزدیکی میبینید
чиқадар дурумра ҳамон қадар ҷо танг меша, ҳамон қадар қӣ меша. Худованд карим моро аз гуноҳ кардан эмин дор. Омин. Омин раби амин. Шумо дуо наистан гиред, дуо кам гиред, ман инҷо омин мегӯм. Машаллоҳ. Навора падилиса кине ки дигар бародаро рафиқон бубинам. Ба хотири Худо, на ба хотири ман ёки ба хотири сиёмка кат кун дар вақти ибодат. Бародарҷон, дар ин ибодат ҷоиз аст ки гап занӣ. Агар саводи илми мусулмонӣ дошта бошӣ, ира медонӣ ки дар таоф худаш намоз аст, дар ин намоз сухан гуфтан ҷоиз аст. Ана ба ҳамин хотир ман бародарон қатъӣ ҳастам ки онҳо метавонанд дар вақти ман гаштан мошаллоҳ касбе гардонанд ва ба Макка нигоҳ кунанд ки нигоҳ кардани Макка ин худ ибодат аст. Худорон моям ба ҳамин рӯзо расона. Омин. Падар модари моро гуноҳҳошона афв кунад. Омин раби. Омин. Зариф шариф восият худованд ҳамашона насиб гардонад. Омин. Ки гуфт бародар оли ҳаҷ бе баъд мефаҳмӣ бародарҷон кадом беимон дизлайк мондааст. Беимонош бисёре аҳамият нате. Ман Европа дорум, метавонам бирам. Европа чӣ дорӣ? Виза дорӣ? Парвардигор моро омин. Омин. Худованд ҳамаи мо шуморо расона ба ҳамин хонаи Худо. Зарифҷон хондам. Зариф шариф восият иншоаллоҳ хондем. Дар ҳаққи мо дуо бош иншоаллоҳ. Парвардигор омин. Зинда видеоро ждат доштам. Саломат бош бародарҷон. Ждат доштина марҳамат бин. Якум риёяти тавофи мо иншоаллоҳ ки қариб шудааст. Раббана иншоаллоҳ мо дар ҳаққи ҳаматон дуо гӯем. Худо розӣ бошад, иншоаллоҳ дуо мекунем. Як тавоф кунем, 7 риёят кунем, бо иншоаллоҳ дар ҳаққи ҳаматон дуо мекунем. Баъд як бародар мон гуфт ки дар ҳаққи мо дуо кунем. Як тавоф барои подписчикҳо. Иншоаллоҳ ки ман Худо розӣ шава барои шумо як тавофи пурра дар ҳаққи мебахшем иншоаллоҳ. Худо розӣ шава ба хотири Худо, на ба хотири ки шумо подписчики ман ҳастен ё ки лайк мемонем, ба хотири Худованд. Салом бародар, дуо кун дар ҳаққи мо иншоаллоҳ. Зинда бош ака, ман ҳурмат кунам. Худо дуо ака дар ҳаққи падару модарам. Иншоаллоҳ Худованд падару модаратонро насиби ҳамиҷа гардона. Агар падару модаратон аз дунё гузашта бошад, Худованд тариқи раҳмат шоистаи ҷаннат бигардона. Савобияти ин намоз ва ин тавофи моро ба онҳо кунад. Иншоаллоҳ мо ҳар намоз дар ҳаққи ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дуо мекунем. Ин албатта вазифаи аввалин дараҷаи мо аст. Бисмиллоҳ Аллоҳу акбар, бисмиллоҳи Аллоҳу акбар, бисмиллоҳи Аллоҳу акбар. Бародар як бор дига ман мегӯм ҳам нафарон ки дар ҳамин ҷа шиштиан ғайбат карданиям. Мана гапҳои зиёд, саволҳои зиёд метиҳам. Ҷазакаллоҳ. Алҳамдулиллоҳ. Нақшон давом мекунем ки бародаро бас кунам. Ана мо на молоем бо ма мегӯм, на молоем, на домло. Чизе ки ҳамҷа шинидам ҳамиса мегӯм, ки чизе ки шинидам бо намегӯм. Барои тавоф гуфтем ки чӣ кунем? Барои тавоф ман хай ҷавоб додам шуморо ки дар ҳақиқат инаи минбари инҷа ки медонад ҷо астағфируллоҳ. Барон салом алейкум. Бародаро, бародаро. Дастам гирсам. نه برادرها مقام ابراهیم است ماشاءالله تماشا کنید بخواه برادرها در همه جمع رنگ شما ورید دانوا بسیار هستند ماشاءالله
این دویم کروک است در طواف. این درش های ماشاءالله مکه دو در دارن. یک درش محکم است و یک درش شده خیلی شده است که ببینید شما. انشالله پروردگار همه ما رو ایمان کامل بده زیارت مکه را. آمین آمین. خدا ما را نصیب گردان. آمین. خداوند شما را هم رسانه. برادران عزیز، وقتی که شما طواف کردنین، وقتی شما نماز خواندنین، وقتی شما حج میبین، با یگان کسی که شما را در همه جمع اخلاقی میکنه، گپ نشان میده، کار نشان میده، اهمیت ندید. خودشون در اینجا نمیشود که آدم راست رود. در تنه یک زن است، در تنه یک مرد است، مسافر است میرسید. و همین خاطر استغفرالله سبحان الله. نیت چخیلی که باشه خداوند هم خیلی نیت قبول میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وابسته نیتتون باشه. نیتتون که پاک باشه، جایی که میرسین، جایی میرین، خداوند خودش قدیر است در دل شما میدونه، میفهمه. نیت خالص کنید انشالله. البته نیت خالص باشه انشالله خداوند در دل ما و شما است. خداوند نخواد چنین همه برادرانی که ما را نصیحت میکنن، ما را گپای قبیح میگن، برادرانی که خود را عالی میگیرن، عالی حج را از نزدیک ندیدن، هرچی گفتن میگیرن. از روی کتاب میگم ما خوندیم یا که از دهن کسی شنیدیم. برادر را وقتی که خودتون میبینید اینجا را میبینید، راه بلد به شما درس میده. طول یک ماه دو ماه اگر عمره باشه هر روز شما با یک سوره یک سخنهای نیک میفرستانه. انشالله که با یگان کس محتاج نمیشه. او کی بود کامیرا قپید. السلام علیکم. و علیکم السلام. یک برادرمون از شهر کردستان بود. من او را نواربرداری کردم و من را پروسه نشان داد که از آدما دور بیست. من گفتم که نه، سومکه دارم. سومکه برای اونایی است که تنه تو با تنه زنک نرسه. بسیارتر من در پیش میگیرم که تنه ما و تنه زنک نرسه. نه که همش وابسته نیت اینجا نرسه نمیشه. چهار طرفت زنک میشه، چهار طرف مرگ اینه همش زنکه. نه دیدی همش زنکه. قطارش زنکه، دو سه قطارش مردک بالا با بالا رفته ایستم. من برادر روز نزدیک میشیم و اون جایی که سنگ سیاه هست. بسم الله الرحمن الرحیم. حاضره ما نمیتوانیم در اینجا برسیم و خاطر آنه که طلبه را بینیم. اگر با این پرای دیگر من در همون درین همون چسبم. این احوال زنکه بین. دیدی از همون درم برام است قریب لب دهم پری خونه. بسم الله الله اکبر. بسم الله الله اکبر. بسم الله الله اکبر. احوال از این سیم مستر شد ماشاءالله. سیم نه دروازه شد که نیاتی دورین دروازه هم دروازه مصاحب تو ابا میلو بگم. تاگه پود یک چی راه دیگه خیر و فکر کنم آدم با چی نمیکنه سیرامو گرفتن در کن. بسم الله. اینا سیرامو در پای یک کس میدره خواتیر میشه. هر اون چی که در زمین هست با آدم ها ناراحتی و میکنه و یک گرفتن در کن. کدوی مسکر رو شغل تونده.
اینجا مقامی است که در اینجا وقتی نماز خونی گویا که در درون مکه نماز خونده. در اینجا بینید کودک در دنبال پدر و مادرش رفته ایستاده. ما روز یک اصلا نماز گرفتیم تماما پاش کار نمیکنه بیچاره طواف کرده است. آمین. برادر دعا کن من جد برادران مهاجر را خداوند همشه به اینجا رسانه. آمین. خدا نصیب خانه خود گرداند شما را. آمین. خدا صحت سلامت به اینجا بیایید. آمین. خدا پدر مادر شما را نصیب گرداند. آمین. خداوند هر مؤمن مسلمانی که نیت نیک دارد با هم نیت نیکش رساند. خداوند یکی هر کس که نیت کرده است که در همه جایی که ما گشته ایستادیم و پیش از ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گشتگی است، پیش از ما ثوابا گشتگان، خداوند شما را هم نصیب گرداند. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان پدر و مادران شما را نصیب همه جا گرداند. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان آینده شما و شما را، یعنی فرزندان شما را و فرزندان شما را فرزند را و همه جا نصیب گرداند. آمین رب العالمین. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان کل مؤمن مسلمان در پشت پناهش نگهبان باشد، برای هدایت صراط المستقیم هدایتش کنه. آمین. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان همه مؤمن مسلمان را نصیب کلمه شهادت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله گرداند. دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان نفرانی که نیت نیک دارن به نیتشان رسند و دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان که مؤمن مسلمانان را به همه جا رساند. برادران عزیز ان همه جا ممکن نیست اینجا دست رساندن خوشحال شدم در مذهب خودمون میگن ممکن نیست، همه راه بلد ما را نموندن در اینجا. انا اونجایی که سنگ سیاه هست گیردش چه من نشون دادم شما گیردش سفید است، یعنی گیردش سیلور نقرگین است و درونش سنگ سیاه است. اینجا ممکن است برای که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اینجا را مچه کرده گرد و همون خاطر از شر نیست که شما همونجا را این کلاتون هم دازین. همین درو بسم الله الله اکبر از همین دروی مچه کنیم میشوند. بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر. انا برادرها بینید خلقا را بینید. این چورم ما هست. حجاج حجاج اطلع من بين الرجال هنا، والله ما يجوز دخولك. تعالي قبل الصلاة يصفون للنساء قبل الصلاة ب50 دقيقة قبل الحجر تسكت دخولك ما يدفون يا اینجا بود نماز خونده ایستاده. نه تنها مردکا زنکا در قطار مردکا هم نماز خوندستن. هر کجایی که یافتین وقت نماز خونده. عبدالله انت تفهم عمره رفتن نمیگفتی اکا. عمره رفتن نمیگفتی اکا. آمین رب العالمین. تو برای با ذکر الله باشی، تو با چی مشغول هستی؟ فکر کرده ایستاده الله. برادر جان طواف فرض حج دو است.
фаҳмидасем ин тавоф ба хотири бародаро ҳаст. Вақте ки телефон дар дасти ма маъноиро надорад ки мо зиёратра нестем ё ки зикр накардастем. бародар як савол аҳамият натиҳ ака. Саломат бош бародарҷон. ин тавофи ман бахшида ба ҳамаи бародароне ки дар ғарибӣ ҳастанд, бародароне ки моро тамошо мекунанд, дар ҳаққи мо иншоаллоҳ мебахшем. Машинаи чорум круге ки мо рафтастем. чорум круг ай ҳазрат чор мешавад. иншоаллоҳ насиб. барое ки ҳамун ҷое ки барои чи даҳани занак мага пури хун буд. аъузу биллаҳи мина шайтони раҷим. бисмиллаҳи рахмони раҳим. субҳаналлоҳ, алҳамдулиллаҳ, аллоҳу акбар гуфта рафта истодаем. бародаро вақти хаб кардам бидонем ки мо зикр карда истодаем. даҳани ӯ занак ба хотири ки занаш хун шуд ки вақте ки меравад дар ҳамҷо мачак мекунад, ҳамун санги сиёра чихе ки мо гуфтем аз дуруя мачак не, ҳамун мачака аз пеша мачак не, ҳамун мачака. мақсад он аст ки ягон каса озор натиҳ. ва бечора ҳаракат кард рафтааст, кадоми телаш кард, заст данаш хун шудааст албат. ё ки сарш ҳамҷо гуфтанда ягон кас телаш кард. иншоаллоҳ насиб. алҳамдулиллаҳ. آمین. نه با همه جا اومده جایی که همه طواف ما همه جا سر می شود. آیا نمی دوستان من طلپا در روی دانش 6 و 7 yapacağız. همه طلپا که درو ما دانش خونه می شود. نبینیم. بسم الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. من أختم بینم برد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نه برادرها در حق همش موکل در راسته در مکه که در اینجا مکان دعا است. иншоаллоҳ насиб оянда дар худофат макатуллоҳ бародарони мо ба салом расонад. салом фиристон ки мо саломи худро ба ту бирасонем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. худоан ҳамаи шуморо расонад. бале, виза туристически мешавад, визаи умра мешавад, визаи фарзӣ мешавад. виза чанд намуда шавад бародарҷон? бародар илтимос дар ҳаққи раҳсозо дуо кунед. илоҳи омин. худованд бахшандаи меҳрубон аввале сабр тия шуморо, барое ки медонам ҳамаи шумо орзу доред ки ба ин ҷо омада расед. сабр кунед то он даме ки то он рӯзе ки худованд насиби ҳамин ҷа мегардонад шуморо. сабр кунед, ба пули ҳалол биёед. дуо мекунем ки худоям бахшандаи меҳрубон бародароне ки дар ғарибӣ ҳастанд, бародароне ки роҳсоз ҳастанд, бародароне ки қасоб ҳастанд, бародароне ки моро мешиносанд ва бародароне ки дар мамлакатҳои дур аз ватан ҳастанд ва дар ватан ҳастанд. илоҳи омин. алҳамдулиллоҳи раббил оламин. худованд сабршон тия, имони мустаҳкамшон тия. дуо мекунем худованд бахшандаи меҳрубон барои рост, барои дини сироти мустақим ҳидоятшон гардонад. омин.
Like набирать мекнек, ها؟ Like набирать мекнек. استغفرالله العظیم لا حول ولا قوة الا بالله العظیم. برادران عزیز، نفرانی که عبادت رو خودشون نمیفهمند، نمیدونند و یک از دیگر در حج عبادت نیست که یک از درسی و کسی اهمیت نده. برادر جون، عبادت خدا که خداوند قبولش گردونه و کسی کار نگه. خداوند میدونه عبادتی که قبول میشه و که قبول نمیشه. خفه نشه برادر جان، به خاطر خدا بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادرانی که من از ازبکستان هستم، برادران همتون احتراما خواهش کردم میشود که در حالت زیارت کردن در خانه خدا، خداوند خودش اجازت نمیده که کسی را نصیحت کنه، کسی با کسی چیزی آموزه. برای همین برادرها هر کاری که میکنید، طواف گفتم نماز است، در نماز سخن گفتن جایز است. کی گفته چی گفته است اینم نپرسیدن میشه. زنده باشین، خدا بخشنده مهربان همتون نگهبان باشه. ما وقتی که شما را دعا دادم میگه که لایک نبیرد نکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الله اکبر، بسم الله الله اکبر، بسم الله الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. یک بار سوز بخون. من دارم اعتماد دارم. برادر جان، بعد از افیر همین اروپا گفته RVP دارم، بخشش کلو من اروپا گفته RVP داشته باشیم میره برادر جان. پاسپورت تاجیکی قطع میشوه، RVP قطع میشوه، پاسپورت روسی قطع میشوه. تنها میتونید راه بلد پرسی. قطعی راه بلد نصیحت کنید، نمروش هم میمونم. خیلی که ما قید کردیم برادران عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله 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 الحمدلله. یکی از بهترین دعا هست برای شما برادر جان. دعاگو هستیم و در خانه خدا و در مسجد خداوند، در منزل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بلند گپ زدن درست نیست. در خانه خدا کسی را یگان چی آموزاندن درست نیست. این قاعده مکه چینه همین مردم ما عقل نداشته است که دیگران نصیحت میکنن یا که یک سوال میتونم باینده وجه علاقه جنگ پیدا میشه، جنگ بکنن. خداوند زبان همخیلی را ایویخش کلته کنه، چشمشون را کور کنه، فتنه اندازه را. ما فقط بسم الله الرحمن الرحیم به خاطر برادری، به خاطر برادری علیه و سلم اکد حقی شهری ما دعا کنید که الهی آمین. خداوند بخشنده مهربان که ما رو پروی مکه هستیم، خانه خداوند که اینجا جای دعا است، دعاگوی آن هستیم که خداوند بخشنده مهربان شب‌هر شما را شفای کامل از یزدان پاک عطا نماید، ایمان مستحکم و از فرزندان شما برکت بیاورد. فرزندتان و از خود شما و دعاگوی آن هستیم که شما زن شوید که با شوهر خود خدمتش شایسته کنید. آمین. خداوند بیمارایمان را شفای کامل از یزدان پاک عطا نماید. کل مؤمن مسلمانی که بیمار هستند، از تاجیکستان هستند، بیرون از تاجیکستان هستند، در دیگر دولت‌ها خداوند ایمان مستحکم کنه، خداوند بیماریشون را شفای کامل عطا گرداند. و نفرانی که بی فرزندند صاحب فرزند گردند، دعا میکنیم خدا بخشنده مهربان از یزدان پاک برای بی فرزندان صاحب فرزند سالم عطا نماید. و برای نفرانی که بی بختند خداوند صاحب بخششون گرداند. دعاگوی آن هستیم که برادرانی که با ما نیت نیک کردن و آرزو کردن که ما در حق آنها دعا کنیم. الحمدلله ما دعاگوی آن هستیم که خداوند پدر و مادرشون را صحت و سلامت نگهبان باشه، تنشون را صحت و سلامت نگهبان باشه، ایمانشون را صحت و سلامت نگه داره خداوند که ایمانشون مستحکم گردد. آمین رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم.
دوام میکنیم برادرانی که در غریبی و تجارت مشغول هستند. خداوند تجارتشون برکت یا کشویش کار برای کارشون تیا. آمین. دعا میکنیم که نفرانی که در بیمارخانه هستند خداوند شفای کاملش عطا گرداند. دعاگوی آن هستیم که خداوند پدر مادر همه شما را و پدر مادر مرا خداوند نگهبان باشه و گذشتگان ما را طریق رحمتش شایسته جنت گرداند. یک دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الله اکبر. بسم الله الله اکبر. بسم الله الله اکبر. برادران اللهم إنا لك علي حقوقا كثيرة فيما بيني وبينك وحقوقا كثيرة. سبحان الله الحمد لله الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. صلوات بر محمد. اللهم صل علی محمد و علی الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. سبحان الله سبحان الله. بلند میگویم که برادرایی که نشنیدن تتمون جان کردن بشنون که شکرانه خدا ما هم ذکر کردیم خودشان تکنیم ده. بسم الله الرحمن الرحیم. بخشش برادران کدام تبا سخت نرسه انشاءالله کوشش میکنیم که گپای سخت نگیم با نفرانی که میخوان ما را گپ سخت بگیم. بسم الله الحمد لله الله اکبر. يا رب العالمين الدقي يجي هنا والدايم يجي هنا. يا رسول الله يجي هنا يا رسول الله يتقنيهم وتبديني منكم الله يا الله يا مرحبا. شاشون کروکی ما صلوات بر محمد صلوات بر محمد. انشاءالله ما را نصیب گرداند. آمین. خدا همه شما را هم نصیب گرداند. انشاءالله که ما دعاگوی آن هستیم که برادرانی که مؤمن مسلمان هستند خدا نصیبشون گرداند. نه اینکه پادپیشگوی ما بلکه تمام کل مؤمن را و نفرانی که همراه ما خدا نصیب همینجا گرداند و ثوابیت طوافی که ما میکنیم در هر یک گشتن سبحان الله میگیم الحمدلله الله اکبر و صلوات میفرستیم به حضرت محمد مصطفی و سلام. ثوابیتش به هر کدام شما برسه. برادرها بعد از این دو رکعت انشاءالله آل ششم رکعت بعد از ششم هفتم سر میشه. ماشاءالله خدا راضی شوند. دو رکعت نماز طواف میخونیم. بعدا انشاءالله با آب زمزم بریم. آب زمزم بسم الله الله اکبر. بسم الله الله اکبر. بسم الله الله اکبر. بسم الله. این هفتم کروکی ما است. بسم الله
صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار ربي زدني علما وألحقني بالصالح اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا واسعا قلبا خاشعا. این آخران کروگ آخران ریاد است، آخران گردش است که ما رفته ایستادیم. سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر. همه برادران و خواهران اپا یک جای که آخران کروگ است. این طواف به خاطر شما هست برادران عزیز. اولش به خاطر خداوند و ثوابیتش به خاطر شماست که برای یک برادرمان دیروز خواهش کرد بود که یک طواف اکجان برای پدپیشی کو به خاطر خداوند که خداوند نصیبشان گرداند. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. الحمدلله، الحمدلله، الحمدلله. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اللهم صل علی باز یک بارگه خاطر رسان میکنم برادران عزیز که به خاطر خداوند بعد به خاطر شما انشالله که ما وقت داریم طواف میکنیم برای خداوند، برای جان و تن صحت شما انشالله که ما این طواف رو میبخشیم. خدا راضی باشه. با آخرش رسیم دو رکعت نماز میخونیم بعد در حق شما انشالله میبخشیم. بهرام جان سعدالله خداوند به خونه خودش رساند. این جایی که ما رفته ایستادیم و این سنگ این مکه را که میبینید در اینجا سنگ سیاه است که از جنت آوردگی هستند. خداوند و همجه شما را نصیب کنه و در قطار شما باز ما را نصیب کنه و این برادران که در افیر هستند خداوند نصیبشون گردونه. آمین. هفتم کروکی ما به انجام رسید. میبریم برادرها. بسم الله الله اکبر، بسم الله الله اکبر، بسم الله الله اکبر. همین جا میتونیم برادرها مچک ما مقصد از همین نمی تریتوری که ما هست از همینجا از دوری میتونیم مچک نیم پیشش نریم. ثوابیتی که میریم مچک میکنیم و از همینجا مچک میکنیم. هر دوش ثوابیتش راه بلد گفت که یک است. رازه گرفت کمی کوئی بیتی. بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون میبریم پشت مقام ابراهیم. من این مقام ابراهیم است. باز برادران میریم جای پوشن نشون میدیم. بعد میریم انشالله دو رکعت نماز میخونیم. این مقام ابراهیم است. بسم الله الرحمن الرحیم. ابراهیم مقام ابراهیم یا بردیم قبر عذاب النار. برادران در نشان تیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امرای ما از پیش من دور نمیره به خاطر که من بسیار وقت گم میشم در اینجا و بعضی چیزا را نمیدونم. این برادرم به من کمک میکنن. کسی که در حق حضرت ابراهیم دعا کردنی مرحمت دعا کنیم. اینجا مقام حضرت ابراهیم است. کلشونش هم ببینیم. فقط مچک نکنیم که درست نیست. مقام ابراهیم علیه السلام ده قدمات نشان نه
мана бародаро калушо шайдиде калушо ҳазрат иброҳим калушош нест ҷои поша қадам муборака қадам муборака бисмиллоҳи роҳмони роҳим бародара дар ҳаққи ҳаматон дуо кардаистад ҳоҷӣ баландараш биги ҳоҷӣ وصلى الله على محمد أجمعين إن الله معنا برحمتك يا أرحم الراحمين. افسن دری کد نماز بخونید دارم انا برادران عزیز در حق همه شما ما دعا کردیم حاجی دعا کرد انشالله که بعد از نماز به طواف رو من صحبت این طواف رو من با شما انشالله درست شد در حق شما با روزگی خداوند ببخشد برادران ما همه خیلی آدم هستیم که ماشاءالله خیلی خاکسار گیم خاکسار نیستیم خداوند خاکسار ممکنه حمد میکنیم یعنی به خاطر کسی دیگر سر خم میکنیم ما به خاطر شما همه طواف رو میبخشیم انا با هستن برادران هستن و مادرانی هستن که دیروز با ما زنگ زدن گفتن که شاید که خداوند ما را نصیب نکنه همونجا رفتن اینجا از راه خداوند شاید که ما را نصیب نگرداند و هستن ما یک حج کنیم حج عمره ما مجبور شدیم پگاه نصیب باشه ایسر نمانه که فرمال آفایت مانه که فرمال که بریم ایسر سرمانه بتروشیم تو که برای مادر حج عمره کنیم مجدی مبارکوی مسجد میریم انشالله رنگ دوپر نتیجه گرفتیم انشالله باز هم که میریم دوغو مثلا خداوند بخشنده مهربان ثوابیت این طواف و ثوابیت این حج ثوابیت این دعای ما را خدا بخشنده ثوابیت آیات‌های قرآن ما در این ثوابیت را بر کل مؤمن و مسلمان برساند و نفرانی که امروز در فیلم اشتراک دارند خداوند بخشنده مهربان ثوابیت را بر گذشتگان اینها برساند و صلات و سلام علی سیدنا محمد و صلات و سلام علی خیر خلق محمد و علی اصحاب اجمعین و اول و آخر و ظاهر و الباطن و هو علی کل شیء قدیر برحمتک یا رحمان الرحیم بیماران و شفای کامل و عاجز خبردار طالبان و صاحب علم و عمل خبردار زنها را عفت و آبرو نصیبشان بگردد خبردار تمام فرزندان و فرزندان صالح از خود مرزا برکاتم خبردار برادر نبی از میدان خداوند و این مطلق فراهم کن هدایت کن
آزاد است دیگر زندانی‌ها خداوندگار تمام انسان‌های که امید به دعا از ما طلب کردن خداوند که قادر است در این روز مبارک و در این روز توافق خداوندگار در این جایی که وعده خودت است اجابت دعا ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار و در تمام حیات زندگی در تمام مشکل و دردی و بیماری خداوند کلمه لا اله الا الله خداوند در قدرهای ما پیروز بکن پروردگار هدایت الله ما که مسافر هستیم صاحب و سلامت آورده ای پروردگار باز صاحب و سلامت اهل بیت ما بازگردان لا اله ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار و صلی الله علی خیر خلق محمد و آله و صحبه آمین. اوی زمزم. برادران عزیز باز میریم یک جا انشاءالله آب زمزم رو می نوشیم تشنگی رو می شکنیم و باز خدا راضی شود یک نوار باز دوام میکنیم. کنس میره؟ برادران عزیز در اینجا یک گوشش از زنکو هست یک صفش زنکو هست یک صفش مردکو یک گوشش از زنکو هست یک گوشش از مردکو از ما میریم انشاءالله که آبی زمزم میدوشیم افسوه برادرم هایش نمان میبینیم اگر شما ببینیم ممکن برادران عزیز باز یک بار دیگه میگم که در مسجد در خانه خدا کسی حق ندارد که یک کس را اصلاح کند. اگر خطای ما داریم یا که کسی دیگه داره حق نداریم که ما اصلاح کنیم به خاطر این که داستان رو بگویم به خاطر آنه که خداوند خودش باز کننده خطایی داشته باشه خداوند اصلاح میگرداند اصلاح میکنند نه اینکه بعضی برادرایی که میدونن گپای خبه گپای سخت میگن تكشيلي مالي باز میبره بسم الله الله اکبر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دورگوی آن است دستم زمزم است و طرف قبله گشتم دعا میکنیم که خدا بخشنده مهربان تشنگی همه شما را همین زمزم در آخرت بشکنند و در این دنیا نصیبتان گردانند بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بس ايه مثل فکر جای پرتایی ها دام جامش ماشاءالله بیا تیز برویم خرابه کن تیم بریم این که برادراز نشان تا میتیم چکر کل مومن مسلمان در تشنگی خوبی زمزم میکنم بزرچه که چه میریم؟ انشالله نصیب میگردونه خدا خواهد خداوند نصیب خونه خود گردونه انشالله هر کس که دعای نیک از صدقان دعای نیک میکنه انشالله که خداوند قبولش میگردونه خداوند خودش وعده داده است که روپری در خونه خودش اگر دعا کنی انشالله که دعاتون مستجاب میگردن آبی زمزم را نشان ته مالی برادر جان دیر کردی کمتره بازی آبی زمزم خوریم انشالله که چاهی زمزم خدا خواهد میریم بعد از عصر شدن رسیده است نشان تون بیتیم خدا خواهد از همونجا میریم آبی زمزم خدا خواهد می نوشیم بعد شما در نشان بیتیم
هم که میریم هر جایی که رویم همیشه هر جایی که رویم برامون همیشه میرویم اکا جان شما ساعت چنده؟ ما در ساعت چند باشه؟ ما در 2:40 شده است بعد از پیشین با فکرم که ما ارزه اینجا بر اومدم آمین الله مهربان همه ما و شما را باز نصیب ما را باز نصیب خانه خود گردونه و شما را خداوند بخشنده مهربان اولین بار باشه اولین بار خانه خود نصیب گردونه چشم دارم کس آفتاب اینجا آفتابش بهت سخت است ما وقتی که یکم باره حج عمره میاد فرض کردنی سر حدیث میکنی هیچ نمیدازه در طواف کردن و این خاطر آفتاب زد توی سرم سوخت اما اینجا برام کرد فرزند عزیز ما اینا انشالله برآمدیم خطی حاجی حاجی را ما همراه خود گرفتم این هم همراه من میریم خوبی بریم آموز چی گفت؟ مایلو خیاب بر میریم گرد اطراف شو ببینیم چی گفت؟ گرد اطراف مکره گرد اطراف مکره بریم تای جلتو میره خود همون تای نمیست که اومدیم همون نه بیا بایستن شو بینیم با بلو بیا بر کوه برویم اونا کوه اینا خیلی خطیه بکشی برای منزل جای زادگاه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نمیدونه یک چی بود باید نبیرت کن اومدگیمون یک جای بریم که خیلی نرفتیم جای بگو که ما در همین جاییم اگر در اینجا موشه جای وای آدم کرده کی؟ بیا ما کلچه نکنم خیلی گفت زکتیش باز بردارن جامان یک دقیقه بسیم وای فای ما کلچه کنم میتقا باز ما وای فایش ما کلچه نکنم شما گفت زمین شوا بیا جزاک الله یک دقیقه صبر کن انشالله ما جایی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تولد شده اگر یا وای نکنم حمام go first what is this use writing toilet it's Abu Jahal go برادر یک دقیقه من وای فای کلچت کنم من برادر در ان شاء الله که با مدره میریم ان شاء الله وای فای حاجی را کلچت کنم ان شاء الله که از علاقه دارم برای حاجی زمزکو چی میگه ما دایده جایی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تولد شده همونجا میرم با تور میبرم نمیبره اون زرد داره تو خودت همه چیز در تفاوت نیست اگر روزی بگم چرا گپ زدن بریم اونجا یا راست این بار با خانه گپ اینجا زفت اینجا انا جان نگاه کلچه چی؟ وای فای تا او اینا وجه کلچه چی دیدی وای فای میپل برادر اینا کلچه چی سابشینه تو مات کن در گروه پادرو چی نیستن برادران عزیز انا ما بسیار میخوام که جایی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم زندگی تولد شده است زندگی که است به شما نشان تیام برشته آب زمزم است بعد ساعت 4 اکر روی نشان تیم ان شاء الله هر اون رسم‌ها که صورتایی که شما دا چی بده شریک مالی که ببین خوش کنیم Kuzame çıkacak tabii. Da va istiyor da va yapardı ya. Grupa da yapardı. برادران عزیز جایی که تولد هر رسم صورتکایی که میپرتیان اینا کاوشش اینا پوپشش اینا رسمش اینا صورتش اینا موی سرش باور نکنین در حقیقت والک باشم اینجا مکه است مکه دا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تولد شده است بعد مدینه دا گروش کردگیان چیزی که ریال نه هست ما هم چیزا نشون میتیم اگر سواد منم نرسه نه که شما بینو هست میریم میبینیم و گوش مشنوا است میگن در پیشمون فکر نه که ریال رسم میپرته خونه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم تماشا کنید و هم میگه لایک به خاطر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم لیکن نمیدونه وای خونه کیه کجا است خونه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نشون میتیم شما برادرای یک بار کسانی که نو در اومدن فراموش نکنین برای که یوتیوب پخش میکنن در همه جای فیلم ما را
که تمام مردم مؤمن مسلمان در روی جهان این رو باید ببینن این افیرا و پدیلیت سکنین در استوریا ایما برادر خواهر که خونه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم همراه شما ببینن. برادر جان در حق من دعا کن انشالله. برادر در حق ولی تو دعای خیر کنید برادر انشالله. دعا میکنیم خدا خواهر دعاگو هستیم اما وقت انشالله عبیزت نه برای شما با علایده یک دعا میکنیم. برادر جان اینجا هر منوت و ساعت ساختمان رفته است خوی نخوی ها اینجا ساختمان رفته است. آب زمزم بعد عصر که شده میشود از همه صبح ما مقصد بعد عصر نیت داریم که رویم انشالله که خدا راضی باشه. ما بر وقتتر میرم خونه را نشان بدیم و آب زمزم با شما بعد ساعت 4 میریم. یا سوستا میریم جواب داد میگردیم و هیچ گپ یک قدم راه تلفن کشت و ببینید یک خیلی یا مایدا میریم برادر را نشان بدیم. انا خواهش کنم که در حق اینوالیدها حاجی یا دعا کنی کتان اکا در حق اینوالیدها یا دعا کنی. او دموی مایو. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار تو بزرگ هستی. انسان‌هایی که دستی نارسا امید به سلامتی ندارن خداوند از خزینه غیب خود یک شفای کامل عاجز عطا فرما. پروردگار هدایتشون کن. کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را در زبان و در قلبشون پر نور بگردان. چی مراد مقصدی که دنیایی و آخرت دارن پروردگار به مراد مقصدشون برسان. آمین. پروردگار تو هستی دهنده سلامتی، تو هستی گیرنده سلامتی. پروردگار با بزرگی و قدرتی تو ما توکل کرده از درگاه تو امید داریم. این انسان‌هایی که دست امید به سوی اولا به سوی شما کردن و بعد او از ما بنده‌های نالایق دعا در این جای مقدسات خواستن خداوند هر چیزی که میخواهند به مراد مقصدشان برسان. آمین. سلامتی سالم نصیبشان بگردان. از تمام تنگ دستی و از تمام هستی خداوند که همین نگهشان میدار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحیم. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین و لا یزيد الظالمین. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير وصلى الله على خير خلق محمد و آله و صحبه. الله اکبر. آمین. رحمت حاجی. سلامت باشید. برادران عزیز کسانی که نو در آمدن فراموش نکنم که نو رو پدیلیت کنم تا که همه برادرها حقیقت ببینن که خانه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چخیل بود و در کجا تولد یافته است و با رسم چاکایی که در ایما استوریا میپرتویان باور نکنن. هم که نمی اصل در اصل در حقیقت این ما این آب زمزم گفتیم برادرها. کسی که آب زمزم گفتن از سحر تو بگره که بخوری ماشاءالله ثواب دارد شفا دارد اما زلال ندارد. انا آب زمزم کسی که برادرها خواهش کردن این برادر ما انشالله که خدا عمر آوابتش ما دا آب میتیم پرش کنی حاجی چونک آمده میجخیم بعد میبره. بسم الله الرحمن الرحیم. زمزم. Do you want zamzam? Where are you from? India. India? Yeah. You say assalamu alaikum or? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah. Which city? Karnataka. Huh? Karnataka. Karnataka. Oh, very good. Alhamdulillah. We are from Tajikistan. Tajikistan. Yes. You know Tajikistan? No. Not, you don't know Afghanistan? Yeah, I know. Oh, Riyadh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Near far from Afghanistan. Bismillahirrahmanirrahim. فراموش نکنید که هر دفعه که زمزم میخورید بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرتبه بسم الله میگیم و 3 مرتبه میخوریم. یک مرتبه یک خورد میخوریم بسم الله الرحمن الرحیم. دوم باره یک خورد میخوریم. سوم باره چند تا که مونه فرق نداره همش باید بخورید. بسم الله الرحمن الرحیم.
Katoy sarım elezim ki sarım soz şava. Xitay sarım var ki ay gelmira. Bismillahirrahmanirrahim. Bardan aziz. Salomat باشه. ما انشالله که میریم خونه حضرت محمد، جایی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به دنیا آمده است. همونجا رو به شما نشون بدیم. شما فکر نکنید که وای کارتینکوی که روی میکنن وای کارتینکو خونه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. مدري ازرق. یکم جمع بستید. خونه زودگاهی حضرت محمد میگن. اوه. مایل محکمش برادر دیگه نشون داد. یاد نشون دادن در کار برادر دا که با هر چی باور نکنن. بله. باز نشون بدیم برادرها. اگر کشوده باشه میداریم ها. شاید برادرها. من برای اون که خونه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رو به شما نشون دادیم برادرها. همتون به نیت باشید. ماشاءالله. ماله میگم محکمه. همه خیلی تریتوری شهر نشون دادیم. خونه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم جایی که تا به دنیا اومده است اونجا رو کتابخانه کردن و حاضر ما به شما نشون بدیم. در اصل اینجا جای‌هایی هست که حقیقت هستن. نمیشود گفته که نه این خونه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نیست. برای اینکه شما میدونید ما از روی نقل کسی شما را هیچ نشون نمیدیم. از روی هستی بودگی شما را نشون میدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. 1 2 3 حضرت کو گپ زگون چی؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين وبعد. من همینجا و گفته تمام مفسرون جایگاه خونه که خونه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به دنیا آمده است. تخمین اکنون در همین حدودها در همین مسافه ها خداوند این نور را پروردگارم در همینجا آفرید و بعد چندین سری سالها در خونه ابوطالب خیلی تاریخ شکن قصه کوتاه همین است. در همین منزل کلان شده است که بعدا تمام مفسران تمام علما در جهان بعد همینجا همچون کتابخانه آثار موند تا امروزه. من همین امارتی که از نشان تو میگه اینه برادرها. همین امارتی همین امارت اصلا این امارت این میخواد همین حدودی همین منطقه است. این امارت نشد این میخواد نشونشته تمام دیگه چیزه او زمزمه او چوهی زمزمه. همین منطقه که از نشان میده شما تماشا میکنین. همین دو آشنا منطقه همین جوج حضرت پیغمبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. خداوند همتون به همین جای مقدس نصیب کنه. من اونجا بارش ده جای اولی زمزم چوهی زمزم و هم استراحت در بعد دیدی اوی که دادنی ماشین نمیشیم الان که میبرن نگاه کنین این ببینید میمونن زاپراف میکنن از چوی زمزم چه زاپراف میکنن از ما با شما نشون میدم. یعنی اوی زمزم از جایی که ما میخوریم در اونجا همین بشکو میمونن. این اینجا کنوپکا داره اینجا که او میره اینه. البته ما وقتی که میریم نمبرداری میکنیم با ما کسی چیزی نمیگه انشالله. برای اونه که ما برای مردم در خدمت مردم هستیم و میخواهیم که مردم ببینن در حقیقت ببینن کارتینکه را نه. ماشاءالله. در اینجا یک برادرم که اینوالید است روی هم صحبت نشیم انشالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کیف حالک؟ یو عرب؟ پاکستان. ماشاءالله. پاکستان زنده باد. This is Zamzam. Zamzam. Do you drink it here? Yes. How many times? How many?
What time? It's very cold. 4 o'clock. 4 o'clock. 4 o'clock is open. 4 is open, yes? After 4 hours, it's open. How many times you drinking? Up, stop time. Bey soap. So, mashallah. आपको कैन इज करें या आपके पास जो भी मटेरियल है वो भर ले. I don't know. I don't understand. But it's very cold. नहीं Cold? not cold. Not cold. It's good. Mashallah. Salam Tajikistan. Hello. Okay. Hello Tajikistan. Tajikistan. Yes, Tajikistan. You know Tajikistan? Pakistan, Tajikistan, Afghanistan. Brother. Uzbekistan. Okay. Thank you very much. MashaAllah. خدا هدایتتون کنه. برادران عزیز این چیزی که گفتم در حقیقت چوی زمزم و شما نشون بدیم برادران از نزدیک. بسم الله الرحمن الرحیم. انمی چوی هست که چوی زمزم است. برای ساعت 4 میشه. در اینجا ساعت 4 میبینم. بسیار میشه بخلاشوشون دستشون انتظار هستن که از هر کجایی که من که زاپرافکا میکنم از حجانه این هم از همه با واسطه ناسوس کشیده میشه. با واسطه ناسوس کشیده میشه و اینجا میبرن زاپرافکا میکنن بو میگیرن میبرن. نه برادران این چه زمزم زاپرافکا کدیستن. Zamzam. My friend give me Zamzam. Why? I want to drink Zamzam. Okay, thank you very much. همجا نشون دسته که نه جایی که نوشیدیم کو روین همجا زمزم بنوش میگه. ماشاءالله برادران. خیر سلام علیکم برادر. حق ما دو در مهاجرت هستیم. سلامت باش انشالله. در حق سفر و اویلش دعا کن به فرزندی و حاجی جان. تمام کردی؟ با حضور گفتم انشالله که دعاگو هستیم. من تلتور اتیدم هستیم که سیاد گم نشم به تشریش صحبت کنم بگیم. برادران عزیز انشالله دعاگو هستیم. خدا خواهد شما هم دعاگو باشید. من همی از خونه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. اینا تصدیق کردگیان. این در نزدیکی مکه است. این در یگان جای دیگه نیست که مقصد ما شما را فند و فریب کنیم به خاطر لایک باشد یا به خاطر پدیلیت کردن نوار باشد یا که به خاطر دو پولی که یوتیوب میتید به اون خاطر. انشالله دعا میکنیم. پرویز زیو نام مرا بخون. نام مرا اکبر بخون. اکبر دعا کن قرض نجات یابم. خداوند هر نفری که قرضدار است، خداوند هر نفری که از کسی پول گرفته است، خداوند به کار به تن به جانش برکت ده تا که از قرض خلاص شود. برحمتک یا رحمان الرحیم. خداوند همه ما را نگهبان باشد. خداوند همه ما را در آخرت نفرانی که در افیر ما هستند و از افیر ما برآمده هستند و نفرانی که میخواهند بهر برادرشان، بهر مادرشان، بهر شوهرشان ما دعاگو باشیم. دعا میکنیم که خداوند بخشنده مهربان شوهر شما رو، مادر شما رو، پدر شما رو، برادر شما رو، خود شما رو، فرزند شما رو و فرزند آینده فرزند شما رو نصیب جنت گردونه. در همسایگی حضرت محمد مصطفی چخیلی که ما حاضر در همسایگی خونش ایستاده ایم، خداوند همخیلی در جنت همسایه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گردونه. آمین. اینه ماشینایی که در اینجا میبینین برادرها
ماشینایی که در اینجا میبینین اینا برای مردن. وقتی که مرده را میبرن آدما نفرین که ادم مرده میرن در همینجا میشینن میبرنشون. نه این خیلی نوار هسته که آدما شتا رفته هستن مرده از پیشون در کانال ما هسته ان شاء الله که میگذاریم ولی نگذاشتم. سلام ای داغستان شامل و علیکم با سلام. поделись наше видео короче. видеоро поделиться که то ки бародаро дигар бародаро рафиқон дӯстон бубинанд. бародар як дуо барои одамои зинокор кун ки Аллоҳ ҷалоло барои ҳидаятшон кунад. бародарон боварӣ дорам ки дар пешина 90 чанд фоизи бачаҳои ёше ки дар ғарибӣ буданд ба ҳамин корҳо машғул буданд ва нафароне ки аз тоҷикистон ҳастанд дар россия ва ғайри россия зиндагӣ мекунанд ба ҳамин кор машғул буданд ба зинокорӣ. бародар мо хоҳиш кард ки дар ҳаққи онҳо мо дуо кунем ки барои рости насиҳати мустақим ҳидоятшон гардонад. аввалоне ки дуо мекунем ки худованд кулли муъмини мусулмоне тоҷиконро аз роҳи баде аст ки роҳи зинокорӣ аст, яке аз бадтарин корҳо аст ки бо воситаи зино метавонад бисёр касалиҳоро ба касе дигар расонад. дуо мекунем ки худованд бахшандаи меҳрубон аз ин роҳ кулли муъмини мусулмонро баргардонад, барои рост барои дини сироатал мустақим ҳидоят кунад. дуо мекунем худованд бахшандаи меҳрубон ки аз зинокорӣ даст кашанд. дуо мекунем ки худованд бахшандаи меҳрубон имонашонро мустаҳкам бигардон. омин. ина бародарони азиз ҳоҷии мо ба оилааш гап зада истодааст ки гӯш кардам кори хуб нест, не ки ман дурамон вайфайш мемирад. дуо киса ки орзу кунед бародаро, шумо ҳам орзу кунед ки худованд насиби дидори хонаи ҳазрати муҳаммадтон кунад. худованд дуо кунед ки дидори хонаи муҳаммад кунад ва манзилгоҳи ҳазрати муҳаммад кунад шумора, ки ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҳолати фавт ҳаст, яъне хобидааст дар замин. вақте ки шумо салом мегӯем чандин маротиба саломи шуморо алек мегирад. ба ҳамин хотир бародаро хоҳиш карданд ки бародар дар ҳаққи мо дуо кун ёки саломи моро ба ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам расули Аллоҳ бирасон. мо бисёр саломҳои бародароро расондем. 4 рӯзе ки дар он ҷо будем фақат салом расондем. ана акнун ҳозир бошад дар Макка ҳастем. ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ин ҷо хонаш аст, аммо худаш фавт шудааст, яъне аз дунё гузаштааст дар Мадина. вақте ки мо ҳаҷи умро омадем аввал дар Мадина 4 рӯз истодем, баъдан боз ба ин ҷо омадем. иншоаллоҳ дофи дигар ки рафтам саломтон абиззатина мерасонам. бародаро хоҳед ки ҳар сол ман равам ҳар сол наворҳои беҳтарин кунам, пас бародаре ки номероша ман мемонам тоҷидӣ навор дар болош дар поёниш ҳаст дар описания занг занед, ҳамроҳи ҳамин бародар равед. касе ки боша аз кадом гӯшаву каноре набоша, хо дар тоҷикистон боша, хо дар ин ҷо бошен, аз куҷое бошен, занг занед, аз номи канали Самбой салом расонед ва номери телефонш ҳамонҷо аст. ва гӯед ки мо аз ҳамин канали Самбой аз ютуб гирифтем. иншоаллоҳ ки аз ҳисоби суханҳои неки шумо ҳар сол маро ба ҳаҷ мебаранд. иншоаллоҳ ҳам ҳаҷи фарзӣ ҳам умра. ман иншоаллоҳ ҳар сол кӯшиш ҳаракат мекунам ки чунин ҷойҳои муқаддасро наворбардорӣ кунам ва информатсионе. иншоаллоҳ насиб дуо мекунем. ва информатсия ин маълумоти пурра ҳақиқат дар манам мақсад мо чизе ки мебинем гап мезанем онҳо бошад, ҳар чизе ки хондан дар пеши ҳамаи хонаи ҳазрати муҳаммад бошад, агар ҳамхи гап мезанам ки мақсад ҳамин хона 1370 сол мақсад сохта шуд, ман ҳамин кадом сол бо тағйир дода шуд, ҳамаша ва ё медонам. мо чизе ки дар ин ҷо мебинем ҳамон чиза мегем. ай саломат бошем бародарони азиз, ҳама каса зинда боше. иншоаллоҳ
дар инҷо як кӯдаки майда аст. Шумо кӯдак гуфтед. Дуогӯи он ҳастем ки худованд бахшандаи меҳрубон фарзанди шуморо духтарак аст гуфтед ё ки писар аст. ҳар кас ки нав духтардор шудааст, имонашро мустаҳкам кунад. худованд бахшандаи меҳрубон аз кӯдакӣ дар хизмати падар омодаш кунад ки дар оянда падар модар аз ин фарзанд баракат ёбад ва ин фарзанд хизматгори падар модар, хизматгори шавҳар шавад ки охирати падару модарашро обод кунад. Омин. бародарони азиз, чӣ хеле ки медонем ҳар фарзанде ки ба дунё меояд, мо умед мекунем ки худованд фарзанди солиму солиҳа бошад, хизматгори падару модар бошад. ва вақте ки ба шавҳар метем, насиҳати ҳамагон бояд ҳамин хел бошад ки фарзандам ба шавҳар хизмат кун, то ки охирати моро обод кун. агар фарзанди шумо дар хонаи шавҳар хизмат кунад, ба падару модари шавҳар, ба шавҳар, иншоаллоҳ ба амри худованд шуморо дар ҷаннат ҷо мекунад. аммо нафароне ки фарзанди худро ба хонаи шавҳар метиҳанд, боз худашон управлят мекунанд семьяи шавҳараша, иншоаллоҳ ки охирати шумо ободе нест. ба ҳамин хотир бародарони азиз, духтара вақте ки шавҳар додем, иншоаллоҳ ки таълими тарбия хуб дода бошен, охиратон обод аст. анвар да ҳамин бархоҷие ки қатимо аст, анвар ном дора. иншоаллоҳ ки мо дуогӯи ҳамаи шумо ҳастем, дуо мегем. бисёртар мо кӯшиш мекунем ки барои бародароне ки ҳамроҳи мо ҳастанд, ҳар рӯз, ҳар вақт, ҳама вақт наворҳои моро тамошо мекунанд, аз рӯи эҳтироми зиёд, аз рӯи эҳтиром, ҳурмат дар назди Макатуллоҳ, дар пеши санги сиёҳ ки санг аз ҷаннат аст, дар он ҷо дуо кунем. дар ҳар куҷо не, дар ин мина, дар ҳамон қибла, чор тарафат қибла мегӯянд, чор тараф қибла аст, дар он ҷо дуо кунем. ва ҳамин хотир бародарони азиз, баъзе аз шумода мо дар ҳақтон дуо мекунем ва баъзе дигаратонро дар назди Макатуллоҳ иншоаллоҳ дуо мекунем. Inami şilanga bay bekina. Oşkora pırkani da mahsu muşinoy acayibota. Miyoya muşin баъзе аз саволое ки шумо метен ба дили мо таъсири сахт мерасонад. ҳамин дили кӯчаки мо шукрона мекунем ки худованд дар ин ҷо ҷо аст, меҳри муҳаббати худо аст. мо танҳо худоро ба дил ва ақли солим мешиносем. нафароне ки ба нохуни фарзанд зоранд, тарафи қибла мегардем ва мегӯем аъузу биллаҳи минаш шайтони раҷим, бисмиллаҳи раҳмони раҳим, алҳамдулиллаҳ. дуо мекунем ки худованд бахшандаи меҳрубон аз яздони пок барои нафароне ки фарзанд надоранд, соҳиби фарзанди солим, яъне аз яздони пок фарзанди солимшон ато бикун. омин. бародарони азиз, аз ҳама мушкилӣ, аз ҳама қиинтар ҳамин аст ки нафаре мехоҳад ки фарзанд дошта бошад, фарзанд надорад. ба нафаре ки дорад фарзанд, эҳтироми фарзанд надорад. ва бародарони азиз, дар Қуръон ҳам омадагӣ аст ки фарзанд ин ояндаи ислом аст, ояндаи моҳ аст, ояндаи ҷамъият аст, ояндаи ҷаҳон аст. ва нафаре ки фарзанд надорад, ман намехоҳам дилхарош кунам баъзе аз шуморо, ва нафароне ки писар надорад, инашам дар Қуръон омадагӣ аст. бародарони азиз, ҳозир ака ҷавоб те. шӯҳраҷон чӣ нависти? Аллоҳ моро насиб гардонад бародар. Омин. шӯҳраҷон чӣ навистагӣ? шӯҳраҷон метавони як бори дигар нависи, ман ҷавоб гардонам.
خداوند از شما راضی باشه. شورا جان یک بار دیگه نایسین. او همه او شو اینا او شو اینا برای همه خونه پیغمبر اوکی سلامت باش. تقام بگو کی ابو طالب مورا ای بای ابو مطلب ادا بوبی فقط همون گپی زده است که شو ما در گردش تو خورده استم که وایفایش گم نشوه. انشالله میگم که میراج میگم من تماشا دارم در حقم دعا کنم. میراج باش میراج بده امام علی دعا کن. اکا سوز جوابته چی جوابته آن سلام غریبان камерата поён қаб брат бахшиш ина бародар ака номи маро бигир раҳимҷон худованд ҳидоят кунад акаҷон номи маро гир сафаралӣ худованд ҳамсояи ҳазрати муҳаммад мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар охират кунад. аз бародару як савол да ман конкретно ҷавоб метиҳам ба ҳаматон ҷавоб метиҳам. лекин савола бародарҷон аз Москва бошад, аз Санкт Петербург бошад, аз Краснодарск бошад, аз Тоҷикистон бошад, аз Перм бошад, аз Челябинск бошад, аз куҷое набошад, ниятат чӣ аст ва чӣ хел мерай ва я таваккал ба Худо кун. осонӣ шумо чиро дар назар доред? тамоми намуде ки намуди рафтан осон аст. шахсан ман ба самолёт авиакасса доштам, авиабилет доштам, авиабилет метавонистам бихарам, ба самолёт равам. худованд маро ба поезд бурд. поезд қад рафтам ман. ҷазакаллоҳ. алҳамдулиллоҳ. бародарҷон вақте ки хонаи худо рафта мешавад, агар пиёда ҳам боша ку главни худовандро даъват кунад, пиёда мерай байнаи хеле чарни диди байнаи тари мерай. худованд насибат гардона. аввал ки насибат гардона. номи мана гир илтимос меҳрубон бо шумо. зинда бошед бародарони азиз. ҳама нафароне ки дар эфири ма ҳастанд ва навори моро падилитса карданд ва нафаре ки нав даромаданд наворо падилитса кунед, лайк ҳамонин. хонаи ҳазрати муҳаммад мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар назди мо ҳаст. ин наворо падилитса кунед то ки бародар хоҳар апову хоҳари шумо бубинад ин хонаро ва бовар накунад ба ҳар як коғазе ки мефиристонад. бародаро ин дар Макка аст ва мо дар ҳаҷ ҳастем. ҳаққу ҳуқуқи надорем ки як касро фан кунем, як касро дурӯғ бигем. ҳақ ҳуқуқи надорем ки як каса тарбият диҳем, як каса насиҳат кунем. хонаи худо даем. худованд таваккалша ба худо мекунем, худованд ҳидоятш кунад, худованд тарбияш кунад. аз дасти мо чӣ меяд? ҳечи. ранги ҳамаи як гунаҳгор ҳастем, як камбудӣ дорем. ба хотире омадем ки худованд моро инҷа бубахшад. ана бародаро акаҷон номи мара бигир умед. бародарҷоно як гапто мегӯм ба ҳаматон. як саволтона ҷавоб додам, як сухан гуфтанем, як пешниҳод карданем бародаро ки иншоаллоҳ вақте ки мо намоз мехонем дар худи Макка мегӯем ки алло мағфири вали волидайни вали ҷама вали муъмина вали муъминот. барои ҳамаи шумо ташвиш накашед. иншоаллоҳ ки мо дар ҳаққи ҳамаи шумо дуогӯ ҳастем. баъд мегӯем худованд бахшандаи меҳрубон кулли муъмину мусулмонро ва ҳамчунин моро ба роҳи рост, ба роҳи дини сиротал мустақим ҳидоят гардон. бародарони азиз, шахсан ман боз мегӯм ба ҳамаи шумо ки ман насиҳатгар нестам. номи муҳаммад раҷаб. ман мулло нестам, ман домулло нестам. ман шукронаи худо дар ягон ҷо рафта нахондам. чӣ хел ки мара мешиносем, ман Екатеринбургам. дар Екатеринбург савдогарам, ҳамчун тиҷоратчӣ ҳастам. илми дунявӣ, илми ислом ба он дараҷае ки ман шуморо насиҳат кунам, ман дар бораи чизе гап занам, ман касеро ҳақорат кунам, дашном кунам надорам. аввал дуюм ки худованд ӯ забони мара калта кунад ки ман як каса ба шасти сахт насиҳат кунам
ки туита ту аз рости зиён кори бигар зино кори бигар. Не бародарҷон, хато мекунем. ҳамин кориҳое ки дар ютуб ҳастанд шуморо насиҳат мекунанд, кориҳое ки оли ҳаҷ омадагӣ нестанд, шукронаи худо қори ҳастанд, китоби қуръонро хонданд, аз рӯи қуръон гап мезананд, не ки оли ҳаҷ омадагӣ нестанд. ба як ҷазабаи сахт, ба як ҷазабаи кули таъсиррасон, агар ту зино кардӣ, падари туро, модари туро, хоҳари туро, фалони туро зино мекунад, падари ту зинокор мешавад, ин хел гапҳоро мо бисёр шунидем. бародар, вақте ки ту ҳаҷ мебиёй, гар савод надорӣ, саводи динӣ надорӣ, саводи дунявӣ надорӣ, ҳаҷ меёй, худованд дар ин ҷоята меандоза. худованд худаш ки ба ҳамин ҷо мо мешиносем худованда, дар ин ҷоят меандоза ки бандаи муъмини мусулмон, ту ҳаққи касера тикатса надорӣ. Тикатса и ба монаи кит кардан ай. Ина ҳозир ман ҳамин ҳоҷиро як кит кунам, як намуд шартакорӣ мекунам ки фуромӯш мекунам. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Дар ҳаҷ вақте ки мо меем роҳбалат, падари ҳамин роҳбалатро раҳмат кунам, худованди бахшандаи меҳрубон ки ҳамроҳи мо ҳаст, мега ки шумо ҳаққи ҳуқуқ надоред ки касеро тикатса кунед, насиҳат кунед, гап занед, айтан як каси дигар гап занед, ту тарӣ кардӣ, ту тарӣ кардӣ. инҷа ҳар як одаме ҳаст, ҳар як нафаре ҳаст ки чум чӣ хел намоз мехонад. як бор шидаашда 1000 рукат намоз мехонад. баъд ра гӯш мекунад, бигӯяд бача бас кӣ, ё ки мебиниш дар қади ра хова, бача бихия инҷа. як хелаш нақл кард ки хоб аст, мехезона аз он мешана, мехезона намозша ният мекунад, намозша мехонад. мо ҳақ надорем мегӯем ки бача хибрату торат ки баъд биёна мехонад. дар мазҳаби баъзе аз мусулмонон ҳар хел аст. мақсад як хел мони хел мехонад, як хел мони мехонад, 10 мони хел мекунем, як хел 10 мони хел мекунем, як хел 10 мони хел мекунем, я бо як хел мони хел мекунем. ҳар чӣ кардан мегирем. ба ҳамин хотир ака даруни хонаро бигир. даруни хона ҳозир соати 4 давом мекунад, оли соат вақт аст, оли соат 9:06 иншоалло насиб камтараки дигар бесем канем. бародарҷонон, ҳаҷ вақте ки меояд қори қуръоне аст ки саводи дунявӣ дора, саводи ҷаҳонӣ не. вай ҳам хел насиҳат мекунад, хиёл мекунад ки қуръон ҳамин хел аст ки бояд ту қуръонро донӣ, қуръонро хонди, бояд ту тикатса кунӣ, одама кит бизанӣ ки о ман медонам дар қуръони хел навистагӣ, ту чӣ бояд хато мекунӣ. иншоалло худо хоҳад. ҳоҷи акбар зинда бош, худо нигаҳбонтон боша. ба ҳамин хотир бародаро, ман ба ҳамаи шумо гуфтанем ки ҳар чӣ ки омадем ҳамаша худтон мефаҳмем. дар хонаи худо ва дар китоби худо ҳеҷ ки ҳақ надорад ки зиёдӣ гап занад. хонаи худода мо ҳақ надорем як каса насиҳат кунем. чӣ хел гуфтам, дар китоби қуръон чӣ хел ки навистагӣ, мо наметавонем як каса ба зур таваккават кунем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим хонди, бачам насиҳат кардӣ, айудаш биромадӣ, мебироӣ, на биромадӣ, таваккалша ба худо кун. ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ягон кас оли назадай, накуштай ки ту чӯа нахондӣ, чӯа накардӣ, чӯа гӯш накардӣ. нафарон ки гунаҳгоранд, гуноҳ мекунанд, насиҳат, агар насиҳата гӯш накунанд, ҳаволаш ба худо. тарафи боло нигаҳ кун, дар ҳаққи шият дуо кун. барои ки мардум ба ту талош кунанд, нервнич накун, ҷанг накун, тикатса накуни як каса. пеши назди худованд дуо кун. шумо чӣ хеле ки медонед, канали ман чандин сол аст дар ҳамин ICU Екатеринбург вай карда истад, баромад карда истааст. боз ман гирди хонаро шуморо нишон медиҳам. баромад карда истааст. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ана ягон каса тикатса кардагӣ нест иншоалло. ба нафси ягон кас нарасида. як навори буд ки мо дар қади кӯча гирифтем, бародаро
چند بار خورد ممکن که удалить که خیلی удалить کردیم. انا درش محکمه. سلام علیکم. توجیکچه بلاسیز من؟ خولا ما یه رسم گیرم. برادران عزیز، کسی که میدونه عربی و انگلیسی را نیجا بخونه. حاجی جان سلام مرا از یوژنی ساخالینسکی با رسول خدا برسن. سلامت باش برادر جان. انشالله شما در حق ما دعا کنید که ما سال آینده بیایم در فرضی یا یکی به نزدیکی پیش از عید قربان بیایم انشالله میرسونیم. برای که ما 4 روز در اونجا بودیم. کسی سلام گفت سلام شاید ماشاءالله رسوندیم. اکنون حاضر در مکه هستیم. در اینجا حضرت محمد صلی الله علیه و سلام در اینجا نیست. رسول برحق اینجا تنها زادگاهشه. من همین خونه حضرت محمد این زادگاهشه. برش در آب چای زمزمه. یعنی چقدر آدم ها دیدی؟ این همین راه بلد شه. یکی صورت بشستم نواز میامشم. این قدر آدم ها دیدی؟ آمده استم با دیدار خونه حضرت محمد صلی الله علیه و سلام رسول خدا حبیب خدا نبی. بسم الله الرحمن الرحیم. دین گیریم شاید دعا کنیم. حسن دین خداوند گذشتگان تا طریق رحمت شایسته جنت کنه، در آخرت جود کنه خداوند بخشنده مهربان، در همسایگی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلام. آمین. سلام ما رو به رسول خدا رسون. رسول خدا از ما کمی دورتر مونده است. انشالله دفعه دیگه اومدم خدا خواهد میرسونم. برادران عزیز با فکرم که دیدین اینجا اوچرت زمزم است. آب زمزم اگر تا ساعت 4 من بیستم 1 ساعت دیگه مگرم که چون روز ما عصر میخونیم نصیب باشه بعد عصر جا که شده میشه طلپا میشه همه او گرفتنی میاد. آب زمزم انا کسی که چیزی میگه باور نکنید. آب زمزم چوشا نشانتون دادم официально جوش انا میجای ما میفره که اون بالا روان شما را نشوندیم از بالا نه که افتوام قگر میاست که ندیم زمزم. من خودم قصوز نیستم افتو زدگی من اگه نمیرفتم حال نصیب سال شما میرم ندیم شای خورفتیستم یا بسیار شیخش مرده میارن مرده میبرن پیش از نماز مرده میارن. در 1 روز اکنه نمیدونم در هر نماز قریب 10 نفر میمیرن. چوکه حضرت تمام که گپ زدی شدی و زیاد دقیقه برادرو صبر کنید. برادرو در اینجا یک چشم نغز است که من مثال ده از من شما در مثال میارم از 1 دقیقه من نگاه کنید. در این نمیجه این لیسنیسه هیچ که نیست. از من میرم میشینم یا باش میکنم. یعنی نگاه کنید برادر کسی نمیگه که تایجا بخیست. انا میجه کسی که چخیل یا باش میکنه خواه میره. یگم کس یگم چی نمیگه. یگم کس یگم چی نمیگه در کجایی که خواه رای در کجایی بشینی بخری کسی با تو کار نداره. برای که میگه که ما در خونه خدا تنها خدا میتونه ترا یگم کار کنه. انشالله در حق پدرت انشالله دعا میکنم. مرحمت برادر رو سوال باشه. اینه یاد گرفتم. همشون دیدی؟ همشون یاد دادم هاشتن. نه همشون اومدن در باری من شدن.
حتی ما را نمیگن که بخیز ما بسم الله الرحمن الرحیم خودم عقل دارم که من خیز بله من زنکو و بله آدمو کم سوال گیرسنه انا این با این را ببینید چه خیلی فرق جوی فرداشون شتام یا اون کس حق حقوقی گازنی نداره جایی که مقبوله برای شما شتان گیره یا اون برش کردن گیره کسی کار نداره بر شما انشالله که بخیر است منم که برادرو یک 5 minut وقتون بتیم چه سوالی دارین سوالاتون نویسین بسم الله الرحمن الرحیم کدام توسط کم میخونم اینا بیان در زمین شتم اینا در زمین بسم الله الرحمن الرحیم کدام سوال داره 5 minut سوال شد سپید کردم خوندم بعد جوابتون بدید بعد افیرا محکم میکنم انشالله دو ننویسیم برای که انشالله که ما خدا خواهد عصر میریم در پیش میخونیم در وقتون دوم میکنیم به تشویش نشد دو تشویش نکشه سوال الهی آمین خدای بخشنده مهربان کل مومن و مسلمانان را و مادرانی که بیمارند از یزدان پاک برایشان شفای کامل عطا بگردان خداوند بخشنده مهربان هر مادری که بیمار است از یزدان پاک برای شفای کامل عطا بگردان دعا میکنیم خدای بخشنده مهربان مادرای ما را صحت و سلامت نگهبان باش برحمتک یا رحمان الرحیم خداوند شفای کامل مادرت کنه انشالله دعا میکنیم برادران اکازون التماس در حق انشالله دعا میکنیم سوال داشته باشیم مرحمت سوالاتون نویسین همون آدم رفتگیر سیومکا کن آدمای رفتگیر انشالله سیومکا کدگی هم پروست وقت نیفتم در یوتیوب پارتون اکا مثلا حج رفتن چند سوم ای 72000 ای 72000 سال میشه اکا نومی مرا گیر دعا کن انشالله مرتضی خدا خواهد انشالله دعا میکنم اکا چخیل بریم همه روحبالت نمبر شمیمونم نمبرش در نویسین واتساپ شده انشالله جوابتون میتید چخیل میرین اکا دعای خود رو ما را حفیظ قرآن کنند آمین خدا بخشنده مهربان کل مومن مسلمان را قاری قرآن گرداند خدا بخشنده مهربان کل مومن مسلمانی که در غریبی خدا بخشنده مهربان ساق سلامت به خونهشون برگردن برحمتک یا رحمان الرحیم اکا در خیر پدر مرا دعا کن انشالله در حق خانواده ما انشالله اکا جان دعا انشالله خدا خواهد گفتم که عصر خونیم در پیش مکه دعا میکنیم اکا چند گرادوسه میگه 20-25 گرادوسه ما هیچ گفته نمیتونم میدونم که گرمه دعا کن کودکدار شام انشالله دعا میکنم خدا خواهد دعا میکنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله دعا میکنیم که خدا بخشنده مهربان از یزدان پاک برای شما برادر جان خوال باشین اپا باشین او چه مادر باشین هر هم کسی که نباشه بی فرزند هستین خدا دعا میکنیم خدا بخشنده مهربان از یزدان پاک برای شما طفل عطا نماید که شما بهره‌ور حیات شوین اکه التماس حق که اکه ما دعا کنین کسال خداوند بخشنده مهربان این کسل بیماری سخت است این کسل سرطان میگن یعنی رگ است دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان خودت قادر هستی شفای کامل به این برادر عطا بگردان از یزدان پاک شفای کامل عطا بگردان هو اول و الاخیر و ظاهر و الباطن و هو علی کل شیء قادر خداوند بخشنده مهربان به همه کار خودت قادر هستی همین برادر شفای کامل عطا بگردان برحمتک یا رحمان الرحیم اکس سر درد کس نه در نکردی سه وارم این طرف انشالله فردوس جان انشالله دعا میکنه خدا حج رفته اومدن 72000 میتی ما 72000 دادیم تو ده افراد نه گاز نیستش اتوبوسش به پلای هرکی خاندان ما با انشالله دعا میکنیم بلیت نیست اینجا تور هست یا تور میگیری میره میای 72000 مهربان و حسن دین خداوند هدایتتون کنه برای راست برای دین صراط المستقیم هدایتتون کنه آمین
دبلو هم اکشه یورا بود نقد کرد بازی رو شما شیندگی اینا اوی زمان نگاه کن چیکار بار میکنه چیکار برات بردارین آبی زمزمه بینید چی خیلی بار میکنن اینه آبی زمزمه بار کده برده ایستن محمد جان انشالله محمود گوید خداوند محمود رو برای راست برای نصیحت مستقیم هدایت کنه به خونه خود دعوت نماید و پاسپورت تاجیکی رفته میشه ای روسیه او برادر جان چند سال چند ماه یا که چند روز باشد اگر کار کرده ایست داشته پاتنت داشته باشه انشالله میشه RVP قطعی میشه و غیره ها انا یک دو کلینت روی کنم دا دیکواز برادر جان ما در دیکواز نیستم خدا هدایت کنه ما در حجم کلینت چی روی میکنی؟ السلام علیکم برادران در حق ما دعا سرم درد نکند خداوند شفای کامل عطا بگرداند که سر شما دیگر درد نکند ای تاجیکستان هم با همون تور میشه رفته با مسکو را میره مسکو میپری میره خداوند فرزندای بیمار شما را شفای کامل از یزدان پاک عطا نماید که فرزنداتان ساز گردد و شما را به این حج روی کند بی رحمتک رحمان رحیم پاتین نداره رو برای رجیسترات رفته میشه برای رجیسترات هم رفته میشه قطعی راه بلد باید گپ زنید با هر چیزی که دارید قطعی راه بلد گپ زنید شما را میفهمید اکد دکمنت زن گیرم الهی آمین دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان همه برادرانی که بیزن هستند در غریبی هستند یا که در تاجیکستان خداوند یک زن عطاشون نماید که برای اینها برای پدر و مادر اینها خدمتگار باشند بی رحمتک رحمان رحیم 72,000 روسیه بله صلاح الدین خداوند برای راست هدایت کنه شفای کامل تنش از سیاد نگه داره به خونه خدا دعوتش نماید اگرم پس به تاجیکی قد میشه ها بله برادر جان چند قدر سوم در کاره که دو نمایم نیست برادر چند قدر سوم در کاره دو کنید که مایم رای 72,000 بیتی میرای میای 100% میرسوند اگر خودت یگان چی توفا بگیری و خودت فرش میتی کدام میره که سوالش نخوندم تکرارا نویسه برادر جان بله بخشش زیاد کدام میره خفه نکنیم زریعت دیمو با فکرم خیلی باشه دست از یک بار دیگه ببینیم انا زریعت که اصلا نبودم پرزرشو و شبکه هیچ گپ نمیکنیمش برادر جان اینجا خیلی گرم شد خیلی افتو شد ما قطعشمون گپ زدم نمیتونستم شما رو ندیدم چی نیسته اوزی برادر جان ما بسم الله الرحمن الرحیم درگم کنج جو بیام بشینم بعد بخونم شما انا جام افتو دخنکی خنک نیست میسوزی بخدا همقدر گرمی است که اکا در هوای اکای من نازیم دعا کنید بیره های مانا دعا میکنیم خدا هدایتش کنه در راه راست نصیحت مستقیم هدایتش کنه دعا میکنیم خدا بخشنده مهربان برادرت پیش از تو حج بیاید که نصیحتگری تو شود اکا جان یک دو کنید حق ما استودنت ها اگزامینامون را سپاریم دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان که فکر شما فکر عقیده شما را خداوند برای راست هدایت کنه و فکر شما را یک طرف کنه که شما درس را اول تیار و اگزامینو را سخت سلامت سپارید و فکرهایی که در شهرهای غریب هستید فکرهای بیهوده در سر شما است خداوند این فکرها را از شما دور کنه و خواندن شما را برو کنه زبانتون را برو کنه در آخر خداوند دعا میکنیم که قاری قرآن تون گردانم بی رحمتک ذکرشون جدام برادر جان ذکرشون در ذکر کنی ما در پیش خونه حضرت محمد انشاءالله با کی فیلم میکنی برادر جان چی مو بیا سوس بریم سویا دبشینیم انا او کنج بریم برادر جان شما подписать سکنین галочка را بجکین کاردور میشین که کیفیر کنم دیگ گفته میبرویا ما نمیدونم راستی گپ بو کای میکنم انا انشالله نصیب باشه
ефир мекунам ба хотири бародаро эфир мекунам дар назди хонаи худованд ки дуогӯ бошем дар ҳаққи шумо иншоаллоҳ. инҷо рафтем ана бароям қадисата ки хабардор шавем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. номерота тенака номерои ман +7 982 در 14 سالش که شصت در نه. فرانسه و امریکا تلفن دارم 5 تا 5 اکا اول سودی تینجی 5 تا 5 555 55 номером фақат имо кор мекунад, WhatsApp кор мекунад бародар. ози номерома дар ҷои пафтам намедонам дар ҷой. همه بود ана зиёрат қабул. Амин. ҳусниддин дуо кунед як зане бо имон гӯ. дуо мекунем худоам бахшандаи меҳрубон ки кулли муъмини мусулмонро ва ҳамин зиёратшоро ва ҳамин бародарое ки дар эфир ҳастанд, кадоме ки безан ҳастанд, худованд аязони пок як фарзанди муъмини мусулмонро ато намояд ки ҳамино занг кунанд ба падару модари инҳо ва ба инҳо хизмат кунанд. бирахматика ва раҳманиҳим. سوز فولمرود یا هم ماشه هم شد номерои роҳбалад бародарҷон дар ҳамаи ҳамин видео ҳастанд. هم کار رسم иншоаллоҳ брат дуо мекунем. هوا گرمه بچه هوا گرمه иншоаллоҳ бародарҷон استفاد تو سیاه ҳаматона як бор дига хоҳиш мекунем наворо касе ки нав омадаи паделитса куна ва хоҳиш мекунем бародарҷоно ки дар вақти намоз иншоаллоҳ ки дар ҳаққи ҳаматон аз куло бошед, аз истаравшан бошед, аз хуҷанду бадахшон бошед, аз куҷое бошед фарно иди мурдай бурдаистанд дидӣ инай мурдора дидем саловат бар муҳаммад саловат бар муҳаммад не ё шайхо айдумшон мерам نه سایبوشونه саловат бар دیدی муҳаммад اونو پیشکی اونو رفتن نودی بعد عصر ба асра бурдаистанд ҷаноза мекунем саловат бар муҳаммад. бисмиллоҳи роҳмони раҳим. бародарҷоно дар намоз иншоаллоҳ дуо мегӯм дар ҳақтон. ягон савол дигар дошта бошед? номеротон чанда? номерои ман 982 69 55 фарзандома дуо кунед иншоаллоҳ. ҳоҷи бобошоҳ дуо мекунем худоям бахшандаи меҳрубон фарзандои шуморо ба роҳи рост барои дини сироти мустақим ҳидоят гардонад. дуо мекунем худоям бахшандаи меҳрубон ки фарзандони шуморо ақли солим ато гардонад. дуо мекунем ки худоям бахшандаи меҳрубон фарзандои шуморо хизматгори падару модар гардонад. бирахматика ака чида мемурам? астағфирулло ака чида мемурам? саволи хуб додӣ бародар. ҳамин рӯзит ки тамом шуд мемурӣ? برتری شو астағфирулло. дар ҳаққи мо бародаро дуо кунед иншоаллоҳ. ака чида мемурам? وقتی که دلش تنگ شد از جنت بیرونش کرد در همینجا خدای تبارک و تعالی همین سنگ کرد худованд сафарашро бехатар гардонад. соҳу саломат ба пеши падару модару зану фарзандаш бирасад. бирахматика قیامت تا روز آخرت خدای تبارک و تعالی хоҷиро гӯш кунед. حجر الاسود میگه همین خونه حسن پیغمبر هم موساش کردگیه به همین خاطر مثال دیگه حکم خداوند نباشه. وقتی حضرت عمر نزدیک شد موساش کرد که سنگو از دست دیگه چی نمی‌بیاد. یکی دیده بودم که پیغمبر تو را بوسه کرده بود به خاطر همین پیغمبر بوسه کرده و بوسه نباشه که ای دست چیز نمیاد. در بوسه کردن هم حکم خداوند همه چیز بوسه میکنه. همه برتری و افضلیش که وقتی که حکم خدا شده آدمی با فهمیش ده همین قدر دیگه کفایت میکنه. تمام همه قدر اینجا در بسیار چیزای دیگه شده میکنن. همه عربا همش میگن که حرامه دیگه. سلام علیکم اکا جان در حق ما هم دعا کنیم حتی این در حضرت پیغمبر هم رفته حضرت پیغمبر هم بوسه کردن ممکن نیست. بعضی یکی میگذارن دستشون میزنن بیسویس میکنن تو میگن شما اونجا پلیسو استادگی ان انشاءالله در نماز عصر دعا میکنن وای نمیکنن نمیمونن حرام گفته و گرفتن اینجا دامون حجی میگه اما حجی شکم حاجی ده 982 69 55 حرام میگه نشون دیگه تمام برادر چند ساله 34 در رمضان 34 که ای الپا بیرون میبروی خروج میگوی همون راه میوی خروجش خارج چیده دلشاد جان جرومایف
از کجا بدن من شهر باشه؟ اگر من از یکاترینبورگ هستم، در یکاترینبورگ زندگی میکنم. از تاجیکستان یکاچینار سیرکم. سلام، یک بار اطراف نشان دهید. رحمت برادر جان. اطرافش نزدیک خانه رسول است. اینا نزدش. اینمی خانه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. اینمی برشته چای زمزم است. فهمیدی؟ چیزی که کسی که نشان تو میگه باور نکنید، برای اون چی که اینجا مکه خانه خدا است. ما مثال دروغ نمیگیم. یه همون خانه است. من همین نگاه کردم در چو دای نیست در پالیس اگه دای جو هست همون جوی مخصوص است که تو دمون نزدیک نشود کلپنا شد همون خوش به حالتون. رحمت برادر جان. نمره من نوشته نمیتونم. 908 پلوس 7 982 982 69 55. برادر همین نمره نویسین. هم برادر بفهمم. امید خداوند هدایتت کنه. این همی خونه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نشان دهسته. من پکازوخه خداوند هدایت کنه. خداوند برای راست برای دین صراط المستقیم هدایت کنه. این همی خونه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم من نشان دهستم. پکازوخه اون است که نایستگی که انا اینا بگی با 10 آدم روی که دوشنبه 10 آدم در روی کنی با پگره سه شنبه میشوه. انا اورا میگین شما پاهن میکنین وقتی اگه نوار نازم بالله فرضش چند سوم؟ فرضش $2.5 با روسیه، $3 با $3,000 با چیه؟ $2.500 با پاسپورت روسیه، $3,000 با تاجیکی. نویستی نمره ما. سلامت باش. رحمت. نمره ما نویس. کدام گپای بی‌معنی داره التماس دارم خودم نویسین. نمره ما پلوس 7 982 69 55. ان شاء الله صبر کی داده خطا نشان دهسته پاکازو فکسته. رحمت ها برادر جان. اول مخمن نشان دادم کو اینا برادر جان. ما خدمت نشون میتونم. اینا خدمت توق نشون دادم. ها ما پاکازو خانه میکنم. هزار رحمت. شما دا معقول نیست. شما خدمت پاکازو خانه کن در بین جماعت جمعیت گپای بی‌معنی نگین. مایلی برادر جان. بعد اینا برادر ما نشون داده است پاکازو فکسته. گپ زده است پاکازو فکسته. خداوند جزای خیرت یا. من خیلی مثال چشمتون خدا سیات کنه. رحمت. چشم سیات های شکرانه خدا 100% میبینم. بهترین این افتو خیلی بهترین افتو زفت طوری سرخ شدگی های سر کل میکن در افتو بی رای میکنی زیارت میره تواف میکنی هم خیلی میشه. دادا جان بهترین افیر تماشا دارم. سلامت باش. گل جهان احمدونا. خدا هدایتون کنه. از مومین و مومینو شماره کنه. از ظالمان از مومین و مومینو. برات ITJK $3,000 میشوه. بارکالله. بله. از تاجیکستان مسکو میمی پری میره. پلوس 7 982 69 55. اینجا باشه که سلام باشه. سلام علیکم برادر. در حق ما دعا کن خداوند حاجت رحمت انشالله دعا میکنه برادر جان. برات در حق ما دعا کن که پدرک مادرم همینجا روی کن. انشالله دعا میکنیم خداوند بخشنده مهربان که پدر و مادر شما را فرزندای شما را خود شما را و فرزندای شما را به همین منزل مقدس نصیب گرداند. که دعا کنید که مرام خدا هدایت کنه. شاورو خداوند هدایت کنه شما را برای راست برای دین صراط مستقیم هدایت کنه. بی رحمت که رحمان رحیم. بابای حاجی در حق شوهر من دعا کنید بیمار ماست. بابای حاجی یک خدمت که بعد به حضور گپ زد. در حق همین مادری که طلب کرد که در حق شوهرش دعا کنید که بیمار است. خوش به حال زنی که
барои шавҳараш дуо талаб мекунад ва назди худованд даст мебардорад. إلهي آمين. پروردگار به نزول قرآنت بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام مشکلات تمام درخواست ها هم از جانب خودت است. پروردگار این مادر که برای شوهر خودش دست به دعا برداشته است، پروردگار شفای کامل عاجز عطا فرما. خدمت کردگیش را اجرش را پروردگار نصیبش بکن. پروردگار بنده های مؤمن صالح و صالحین خداوند نصیب روزیش بکن. پروردگار چه مراد مقصد داشته باشد، شوهرش بیمار باشه شفای کامل، فرزندانش هدایت اسلام، خودشان توفیق به بندگی از آب روی زندگی و بندگی خداوند قبولشان بگردان. کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را همچون شعار در قلبشان، در زبانشان، در دهانشان پروردگارا نیت های نیکشان را با این کلمه بزرگ پروردگار مبارک بگردان و همه وقت این کلمه را در زبانشان لایق بکن. لا اله ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك نمر وإليك المصير. الله أكبر. بسم الله أكبر. خدا حافظ. میریم اوه رفتیم با فکرم اصلا قریب شد نه؟ سه و چنده؟ 3.24 بسیار بیجا دیگه خیلی آمده خبر داد اینه با فیلم باره بیا بریم یه زمزم خوریم. و علیکم السلام و رحمت الله. او ماشاءالله این وطندار است. وطندار است. ماشاءالله وطن جان خیلی مبارک. Hangi şehirde abi? وطندار Ben این تاجیکستان Tacikistan'da, Maşallah. ben Pakistan'da umreye geldi. İnşallah. Bacı. Bir gün oldu haramda namazlar, tavaflar. 500 riyal gayb oldu, çaldır oldu. İnşallah. Bu zamzamga boreen, zamzamga edi. Yaxshi bo'ladi. Maşallah. Baradarim aziz. این اون هم دست نه؟ وطندار هم دست رنگی همه امرای ما یک تا افغان اومد که سر شکل کرد به این منان شد باز نکشم برادران خدا حافظ همه تونه خدا نصیبی خونه خود کنه دعوت نماید اینجا ما تشنش نمیریم آبی زمزم میخوریم دوی باره نشون دادن آبی زمزم را البته گفتی هم برادر پکازوخ میشه نمرهای ما +7 982 69 555 خداوند همتون هدایت کنه پناهتون به خدا افیر انتظار شدیم باز افیر میکنیم ان شاء الله